Γονάτισαν μπροστά στο θρόνο του. Am îngenunchiat înaintea tronului lui Dumnezeu. Για να του πω, Ca să-i spun, στον αγαπώ. cât de mult îl iubesc. Για να του πω, Ca să-i spun, εκείνος να μιλήσει σε εσάς. ca el să-și întoarcă privirea spre voi. Να του πω ότι για μας όλους που είμαστε εδώ, Să-i spun, pentru noi toți cei care suntem aici, είναι ο πιο γλυκός Θεός Πατέρας. că este cel mai dulce Părinte. Είναι η πιο γλυκιά μάνα. Este cea mai dulce mamă. Γι' αυτό σήμερα εδώ De aceea, astăzi, ήρθαμε σαν δικά του παιδιά am venit ca și copilul lui, να του πούμε όλοι μαζί πως τον αγαπάμε. să spunem toți împreună cât de mult îl iubim. Πως αυτόν έχουμε διαλέξει να είναι ο πατέρας της ψυχής μας. Pentru că pe el am ales să fie Părintele sufletelor noastre. Γι' αυτό De aceea, και τον παρεκάλεσα l-am rugat να έχει καλά τη Ρουμανία. să păzească România, Να ευλογήσει τη Ρουμανία să binecuvinteze România, γιατί την αγαπώ σαν δεύτερη μου πατρίδα. pentru că o iubesc ca a doua mea patrie. Πολλές φορές εκεί, στην Ελλάδα που είμαι, Acolo, de multe ori acolo în Grecia unde sunt, σκέφτομαι πολλές φορές τη Ρουμανία. mă gândesc adeseori la România Και τον παρακαλώ și îl rog να αγιάσεις, πατέρα μου, să sfințească, όλες τις γλυκές ψυχές που σε λατρεύουν στη Ρουμανία. să sfințească Dumnezeu toate sufletele care îl adoră de El Και να σώσεις τη Ρουμανία από ό,τι κακό έρχεται να την βρει. și să mântuiască România de orice rău va veni asupra ei. Αμήν. Όμως, πριν σας πω, Înainte de a vă spune αυτό που εκείνος θέλει, ceea ce El dorește, θα ήθελα να του πούμε όλοι μαζί μια λέξη γλυκιά. aș vrea să spunem împreună cu toți un cuvânt dulce. Είναι η λέξη εκείνη που τη λένε όλα τα παιδιά στον μπαμπά και στη μαμά τους. Este cuvântul acela pe care îl spun și îl rostesc toți copiii către mama și tatăl lor.
Τι λέξη είναι η πιο γλυκιά? Care este cuvântul cel mai dulce? Μαμά, σ' αγαπώ. Mamă, te iubesc. Μπαμπά, σ' αγαπώ. Tată, te iubesc. Συμφωνείτε? Sunteți de acord? Λοιπόν, τώρα, σαν παιδιά κι εμείς, Așadar, acum, ca și copii, θα πούμε στο γλυκό Θεό Πατέρα μας την ίδια λέξη. voi vă spune Dumnezeul nostru cel dulce același cuvânt. Θα του πούμε, ουράνιε μας Πατέρα, Tată Ceresc, σ' αγαπούμε με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας. te iubim cu toată puterea inimii noastre. Σ' αγαπώ. Πέστε το όλοι μαζί, σ' αγαπώ Ιησούς. Toți împreună te iubesc, Iisus al meu. Ιησού μου σ' αγαπώ. Πέστε το δυνατά. Iisus al meu, te iubesc. Όταν εσείς Când voi βλέπετε το παιδί σας να έρχεται vedeți copiii voștri κοντά σας să vină alături de voi και να σας λέει, și să vă spună, μπαμπά σ' αγαπώ, μαμά σ' αγαπώ. tată, mamă, te iubesc. Τι κάνετε εσείς? Ce faceți voi? Δεν το παίρνετε στην αγκαλιά σας? Nu luați în îmbrățișarea voastră. Και δεν του λέτε και εγώ γε μου, και εγώ κοριτσάκι μου σ' αγαπώ και σε λατρεύω? Nu spune și eu copilul meu, fetița mea, băiatul meu, te iubesc. Αυτό δεν λέτε? Nu spuneți așa. Το ίδιο ακριβώς μας λέει και ο Ιησούς. Același lucru ne spune și Iisus. Κάθε φορά που του λέμε Ιησού μου σ' αγαπώ, De fiecare dată când spune Iisus al meu, te iubesc, και εκείνος αυτό μας λέει, και εγώ γε μου σ' αγαπώ, και εγώ κοριτσάκι El μου σ' îmi αγαπώ. răspunde și eu te iubesc, copilul meu. Καταλάβατε? Înțelegeți? Ποια είναι η πιο όμορφη προσευχή στον κόσμο? Care este cea mai frumoasă rugăciune din lume? Είμαι τόσο πολλών χρόνων πλέον Sunt de atâția ani και έψαχνα όλα αυτά τα χρόνια να δω ποια προσευχή του αρέσει. și am căutat atâția ani să găsesc care este rugăciunea care îi place cel mai mult. Έμαθα πολλές προσευχές. Am învățat multe rugăciuni. Πολλές ώρες, πολλές φορές έλεγα το κομπόσιο Κύριε Ιησούς Τέλε Ιησού. Multe ore am rostit și rugăciunea cu metalierul. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Όλες. Και όμως στο τέλος Însă, spre sfârșit, τον ρώτησα, τι θα ήθελες πριν γεράσω καλά-καλά? ce ai dorit, Doamne, Τι θα înainte? ήθελες να σου πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς? Ce ai dorit, Doamne, să spun acum la bătrânețe din locul inimii mele? Και εκείνος είπε μια φορά, την ώρα που λειτουργούσα, Și mi-a spus într-o clipă când liturghiseam, θέλω να μου λες πως μ' αγαπάς και vreau să-mi spui cât de mult mă iubești. να μου λες σ' αγαπώ. Să-mi spui te iubesc. Όταν αυτό το άκουσα, Când am auzit acest lucru, σοκαρίστηκα. m-am cutremurat. Αλλά γρήγορα κατάλαβα Dar am înțeles repede ότι ο Ιησούς που ήταν απέναντί μου με ανοιχτά τα χέρια Iisus care este înaintea mea cu mâini, care era înaintea mea cu mâinile deschise, πάνω στο σταυρό, sus pe cruce, τίποτα άλλο δεν ήθελε από μένα. nimic altceva nu dorea de la mine. Μονάχα να του πω μια λέξη. Σ' αγαπώ, Βασιλιά. Și doar să-i spun un singur cuvânt, te iubesc, Iisus al meu. Από τότε De atunci, τον παρεκάλεσα κάτι l-am rugat ceva που θέλω να σας το πω για να το κάνετε κι εσείς. pe care vreau să vi-l împărtășesc și vouă să-l faceți și voi. Δέστε η καρδιά πως χτυπά. Vedeți inima cum bate. Τικ, τακ, τικ, τακ. Έτσι δεν κάνει η καρδιά. Nu așa bate inima, tic-tac, tic-tac. Και είπα τότε, Ce am spus? έτσι θα χτυπάει η καρδιά μου για σένα. Σ' Așa, αγαπώ, σ' așa αγαπώ. bate și inima mea pentru tine, Doamne. Te iubesc, te iubesc, te Τι iubesc. λέτε, δεν θα το κάνετε κι εσείς? O să faceți și voi. Θα του το λέτε? O să spuneți. Έτσι. Τόσο σιγανά θα του το λέτε? O să spuneți. Vezi? Το παιδί το λέει δυνατά. Σ' αγαπώ, μαμά. Σ' αγαπώ, πατέρα μου. Copiii o spun cu toată inima și tare. Γι' αυτό και εμείς Mama mea, te iubesc. πρέπει, γι' αυτό και εμείς πρέπει δυνατά να το λέμε. Σ' αγαπώ, Ιησού. Și noi cu tărie să o spunem. Te iubesc, Iisuse. Πέστε το. Δυνατά. Mai tare. Πιο δυνατά. Έχετε την εντύπωση Aveți părerea că ότι οι ύμνοι, οι ψαλμοδίες των αγγέλων είναι πιο όμορφες από αυτή τη λέξη? psalmodia îngerilor este mai frumoasă decât aceste cuvinte? Αλήθεια σας λέω, όχι. Cu adevărat vă spun că nu. Η πιο όμορφη ψαλμοδία, Cea mai frumoasă psalmodie, η πιο μεγάλη μελωδία, cea mai mare melodie, το πιο δυνατό άρωμα cea mai puternică mireasmă είναι να λες τον Θεό este să-i μέσα από τα βάθη spui της καρδιάς σου. Dumnezeu din adâncul inimii tale,
μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου, din adâncul inimii, να του λες, σ' αγαπώ. să-i spui, te iubesc. Αυτό ήθελε να το ξέρετε εσείς. Dar acest lucru vreau să știu. Αυτό ήθελε να μάθετε. Asta aș vrea să Αυτό ήθελε να λέτε από σήμερα κάθε μέρα. Asta aș vrea să spuneți începând de astăzi în fiecare zi. Πολλές φορές De multe ori ήμουν ανήσυχος eram neliniștit και έλεγα, Θεέ μου, și spuneam, Dumnezeul meu, ξέρω ότι είσαι πληγωμένος αυτή τη φορά. știu că ești rănit. Βλέπω, εγώ που είμαι άνθρωπος και στεναχωριέμαι για τους πολέμους που γίνονται. Eu care sunt om și mă neliniștesc de războaiele care se întâmplă. Εγώ που είμαι ένας απλός άνθρωπος και βλέπω πόσοι άνθρωποι τώρα τελευταία αρρωσταίνουν. Eu care sunt un simplu om și văd câți oameni se îmbolnăvesc în ultimul timp. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε. Câți oameni sunt flămânzi. Πόσοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες. Câți oameni au dificultăți. Εσύ που είσαι Θεός και τα βλέπεις όλα αυτά, πόσο θα πληγώνεσαι. Tu care ești toate văzător și vezi toate, cât de mult ești rănit de ceea ce vezi. Μια μέρα, Într-o zi, όπως σας είπα, ήμουν στεναχωρημένος. după cum am spus, eram neliniștit și vorbit. Γονάτισα εκεί στο κρεβάτι μου, Am îngenunchiat acolo, în fața patului. έσπιξα τα χέρια μου έτσι. Mi-am strâns mâinile la piept. Ένιωθα ότι ο Ιησούς ήταν πολύ πληγωμένος, πολύ Și στεναχωρημένος. am simțit că Iisus este foarte rănit. Και είπα, Și am spus, τι έχεις βασιλιά μου, ce ai, împăratul meu? τι είναι αυτό που σε στενοχωρεί τόσο πολύ, Ce este ceea ce te măgânește atât de mult? μήπως είναι οι πόλεμοι που Poate γίνονται, că sunt războaiele care se întâmplă, μήπως είναι οι πείνες, poate sunt foametele care sunt pe fața pământului, μήπως είναι οι αρρώστιες. poate sunt bolile. Τι είναι εκείνο που σε στεναχωρεί. Ce este lucrul care te neliniștește și te mânește, te îndurerează? Και είπε, Mi-a spus, θα σου δείξω σε λίγο γεια μου τι θα συμβεί. îți voi arăta în scurt timp, fiul meu, ce se va întâmpla. Και τότε θα πονέσεις πολύ. Și atunci vei fi plin de durere. Πέρασαν μια-δυο μέρες A trecut o zi sau două και ήρθε ένα παλικαράκι. și a venit un tânăr Τον έφερε η μαμά του pe care l-a dus mama lui να του διαβάσω κάποιες ευχές γιατί ήταν άρρωστος. să-i citesc câteva rugăciuni pentru că era bolnav. Την ώρα όμως που του διάβασε τις ευχές, În clipa în care îi citeam rugăciunile, άρχισε το παιδί a început copilul να μιλάει έτσι să vorbească într-un fel, και να μην θέλει να φιλήσει την εικόνα. într-un fel ciudat și nevrând să Να μην θέλει να του βάλω το χέρι πάνω στο κεφάλι. icoană și să-i pun mâna deasupra capului. Κατάλαβα ότι το παιδί είχε πρόβλημα με τα δαιμόνια. Am înțeles atunci că copilul avea probleme cu diavolul. Πάρα πολλά παιδιά έχουν τέτοια προβλήματα. Mulți copii sunt posedați de diavolul. Ήταν η μάνα του κοντά. Era mama lui alături Και άρχισα λοιπόν να μιλάω μαζί του. și am început să vorbesc cu ei. Του είπα, Și am spus, όντως είσαι άρρωστος παιδί. ești bolnav, copilul meu, Αλλά πρέπει τώρα dar trebuie de acum να πρέπει να λες στον Θεό να σε βοηθήσει. să-i spui lui Dumnezeu să te ajute. Και να του λες, πατέρα μου, συγχώρεσαι με για τα λάθη μου Să-i spui, Părintele meu, iartă-mă pentru greșeala και εγώ mea. εσένα θα αγαπώ. Eu pe tine te iubesc. Ξαφνικά Dintr-o dată βγάζει ο διάολος a început diavolul τη μορφή του και τη φωνή του. să vorbească, să crească din lăuntrul lui. Και άρχισε και φώναζε. Εμένα θα αγαπάει, όχι αυτό το A ψεύδο και început αυτό. să strige pe mine să mă iubească, nu pe acest. Εγώ είμαι πια ο βασιλιάς του κόσμου, λέει. Eu sunt împăratul lumii, nu Hristos. Όχι αυτός ο Χριστός που λατρεύεται. Nu acest Hristos pe care îl adorați voi. Θα δείτε τι θα σας κάνω τώρα. O să vedeți voi ce vă fac eu. Σας κατάφερα όλους και σας έβαλα μέσα στο σώμα σας ό,τι ήθελα. Am reușit să bag înăuntru trupul vostru ceea ce vreau eu. Μου ανοίξατε τις πόρτες και μπήκα μέσα. Ați deschis porțile și am intrat înăuntru. Τώρα όμως, Acum însă, με αυτά που θα σας βάλω, aceste lucruri pe care o să, θα είσαστε πια δικοί μου. o să vi le introduc în voi, o să fiți ai mei. Τρόμαξα M-am cutremurat για όλα αυτά de aceste lucruri care le spunea και του έλεγα, și i-am spus, καλά, εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά, bine, dar de unde știi tu toate lucrurile astea? ήρθε η ώρα μας τώρα να βασιλέψουμε. A venit ceasul și vremea noastră acum.
să împărățim noi. Για πόσο καιρό θα βασιλέψετε? Pentru câtă vreme o să împărățiți Το voi? ξέρετε ότι μόνο για πολύ λίγα χρόνια θα βασιλέψετε και μετά θα πάτε στον Άδη? Știți că doar pentru scurtă vreme veți stăpâni pământul și apoi veți ajunge în iad. Το ξέρουμε και άρχισε και έτρεμε, ο δεκάρι, O știm, spunea și a început să tremure. αλλά να ξέρετε τι σας ετοιμάζω. Dar să știți ceea ce vă pregătim. Θα σας κάνω ρομπότ. O să vă facem să fiți ca și roboți. Θα σας βάλω μέσα στο σώμα σας τέτοια πράγματα που δεν τα φαντάζεστε. O să vă introducem în trupurile voastre asemenea lucruri. Και θα σας ελέγχω. Imagina. Και το σώμα σας. Și o să vă Και controlez το μυαλό σας. și trupul. Και τα συναισθήματά σας. Όλα θα τα ελέγχω εγώ. Și simțurile. Toate o să vi le controlez eu. Σαν τι θα μας κάνεις δηλαδή? Adică o să ne stăpânească cu totul. Πες μου μερικά πώς θα ενεργήσεις για να δω αν είναι σωστά αυτό που λες. Cum o să faci lucrurile acestea, să vedem dacă este adevărat ceea ce Λες και μπλοκαρίστηκε ο Σατανάς. Ca și cum s-ar fi Έλα, blocat. πες μου να δω αν ξέρεις τι θα κάνεις. Ia spune să vedem cum o să faci lucrurile astea. Κοντοστάθηκε. Δεν μπορώ να στα πω. S-a blocat, nu? Γιατί δεν μπορεί να τα πεις? De ce nu poți să spui? Γιατί φοβάμαι θα πας να τα πεις έξω να τα πεις όλους. Că teamă că o să mergi în lume și o să spui la toți. Και θα μου κλέψεις πάλι ψυχές. Și o să-mi furi din sufletele mele. Εσύ είπες ότι δεν φοβάσαι. Ai spus că nu ți-e teamă. Τώρα γιατί φοβάσαι? Acum de ce ți-e teamă? Τι είναι αυτά που φοβάσαι? Ce este ceea de care te temi? Μήπως αυτό που λένε πλέον οι άνθρωποι Ιησού μου σ' αγαπώ? Oare de ceea că oamenii vor să spună Iisuse, nu te iubesc? Άρχισε το παλικάρι να φωνάζει. A început tânărul să strige. Μην το λες αυτό και με καίει. Μην το λες αυτό και με καίει. Să nu spui asta că mă arde, să nu spui asta că mă arde. Τι σε καίει? Ce te arde, am întrebat. Δεν αντέχω να βλέπω να αγαπάτε λέει, αυτό το ψεύτη. Το Χριστό. Nu rabdă să vadă că Εγώ είμαι ο Χριστός. acest Hristos. Έλεγε για τον εαυτό του Σατανάς. Satana zicea, eu sunt Hristos, nu cel pe care îl adorați voi. Τι φοβότανε? De ce se temea? Μια λέξη. De un singur cuvânt. Αυτή που είπαμε στην αρχή. Ιησού μου σ' αγαπώ. Ceea ce am spus la început, Iisuse, nu te iubesc. Δεν μπορούσε να την αντέξει. Nu putea să rabde acest Καλά, μόνο αυτό είναι που φοβάσαι. Numai de asta vă temeți, am întrebat eu. Φοβάμαι κι άλλα. Ne temem și de altele. Φοβάμαι κι άλλα. Τι είναι αυτά που φοβάσαι? Ce este ceea de care vă temeți? Δεν μπορώ να στα πω. Nu pot să vă spun. Γιατί δεν μπορείς να τα πεις? De ce nu poți să spui? Γιατί θέλεις να τα μάθεις? De ce nu vrei să aflăm și noi? Για να δω αν ξέρεις εσύ του λέω. Să văd dacă adevărat știi Δεν μπορώ να στα πω. Nu pot să vă spun. Γιατί δεν μπορεί να τα πεις? De ce nu poți să spui? Γιατί θα πάνε να τα πεις λες όλους. Pentru că o să Και mergi, θα αρχίσουν να με πολεμάνε. o să spui la toți și o să înceapă să mă războiască. Ξέρεις πόσους κέρδισα εγώ με το να μην τα ξέρουνε? Știi câți am câștigat eu de partea mea? Αν τα πεις αυτά στον κόσμο και αρχίσει και τα κάνει ο κόσμος, τότε εγώ τι θα γίνω? Dacă o să spui lucrurile acestea lumii și o să facă ceea ce le spui, eu pe cine o să mai câștig? Λοιπόν, επειδή δεν θες να μου πεις εσύ, θα σου πω εγώ. Pentru că nu vrei să spui tu, de vreau să spun eu. Καταρχάς του λέω, Pentru început, φοβάσαι ένα σύμβολο, το σταυρό. ți-e teamă de un semn. Semnul Sfintei Cruci. Άρχισε και τι τρέμεις? Εσύ λες ότι δεν φοβάσαι. Τώρα τρέμεις μπροστά στο σταυρό. Ai spus că nu ți-e teamă și acum tremuri în fața Sfintei Cruci. Ωραία. Εφώνασε το παιδάκι, διψάω, δεν πω λέει. Διψάω. A început să strige copilul. Πήγα, πήρα ένα ποτηράκι νερό. E sete, i-am adus un par de apă. Έβαλα μέσα νερό. I-am pus apă. Και του έδωσα να πιει. Și am dat să bea. Είπε το παιδάκι. A băut. Μετά από λίγο μου λέει ξαναδιψώ. Și după puțin timp a zis iară că Εν τω μεταξύ είχα πολλές τέτοιες παλιές ιστορίες και ήξερα πάνω κάτω πώς ενεργεί ο Σατανάς. Am avut multe astfel de experiențe și știam cum lucrează Satana. Προσέχετε αυτά που θα σας πω και τώρα. Fiți atenți la ceea ce vă Είναι spun. πολύ σημαντικά γιατί αυτά θα κάνετε από τώρα και στο εξής. Este foarte important pentru că trebuie să punem. Πήρα λοιπόν το ποτήρι και στο νερό Am luat parul de apă και το σταύρωσα. și am făcut semnul Sfintei Cruci asupra lui. Μόνο αυτό. Simplu, Έλα, πιες να ξεδιψάσεις. Ia să bea, că Μόλις το πιε, μου πέταξε το ποτήρι κάτω και το σπάσε. numai ce a luat o gură și Με έκαψες, λέει, τι έκανες, με am έκαψες. aruncat paharul jos și l-a spart și a zis, mai Bravo, ia, ce Leo. ai făcut? Μπράβο, λέω, εσύ που δεν φοβάσαι, κάηκες. Tu care nu te temi de nimic, acum arzi, Τι σε έκαψε? ce este cea care te-a ars? Αχ, δεν μπορώ.
Με έκαψε εκείνος, λέει, πάνω στο σταυρό που ανέβηκε. M-a ars acela care a urcat sus. Τώρα θα τον κάψω εγώ, λέει, με αυτά που θα βάλω μέσα στα παιδιά του. Dar acum îl voi arde eu cu ceea ce voi băga înăuntru copiilor lui. Καταλαβαίνετε? Înțelegeți? Καταλαβαίνετε τι έχει να κάνει, τι σκέφτεται να μας κάνει. Ce are în gând să ne facă? Εγώ δεν θα ερμηνεύω περισσότερο, εγώ θα σας λέω απλά τι γινόταν. Vă spun simplu ceea ce s-a întâmplat. Να λοιπόν που σε φοβίζει λοιπόν ο Σταυρός. Deci am înțeles că ți este teamă și te sperie Sfânta Cruce. Από σήμερα σας παρακαλώ όλους. De astăzi vă rog pe voi toți, όταν θα τρώτε, când veți mânca ceva, όταν θα πίνετε, când veți bea ceva, θα κάνετε όπως έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. să faceți ceea ce au făcut primii creștini. Ή θα κάνετε το σταυρό σας, Fie veți face semnul Sfintei Cruci, ή θα σταυρώνετε αυτό που τρώτε και αυτό που πίνετε. fie veți însemna cu semnul Sfintei Cruci ceea ce mâncați sau Μου beți. το υπόσχεστε? Sunteți de acord? Στον Ιησού. Έτσι να κάνετε. Așa să faceți. Δεν θα τρώτε, δεν θα πίνετε τίποτα, εάν δεν κάνετε το σταυρό σας. Să nu mâncați, să nu beți nimic dacă nu faceți semnul Sfintei Cruci. Εκείνη την ώρα, În acea clipă, σαν όραμα ήταν μπροστά μου, ca un vis am văzut în φαγητά που δίναν στους ανθρώπους να φάνε. mâncare care era dată oamenilor să fie mâncată. Αλλά ήταν παράξενα φαγητά. Dar era o mâncare ciudată. Τα φρούτα ήταν πιο μεγάλα, Fructele erau foarte mari, πιο γυαλιστερά, πιο όμορφα. foarte frumoase la vedere. Τα κρέατα ήταν πιο όμορφα. Cărnurile erau foarte atrăgătoare. Και την ώρα εκείνη που έβλεπα τα κρέατα, έβλεπα δίπλα και μηχανήματα που φτιάχνουν κρέατα. Și în clipa în care am văzut cărnurile, am văzut alături și mașinăriile care produceau cărnuri. Επέτρεπε ο Θεός να βλέπω τι ετοιμάζει ο διάολος να μας ταΐζει. Mi-am gândit Dumnezeu să văd ce pregătește diavolul să introducă în noi. Και άλλα πολλά. Și alte multe lucruri. Γι' αυτό De aceea, το Πνεύμα του Θεού έλεγε εκείνη τη στιγμή. Duhul lui Dumnezeu mi-a lămurit în clipa aceea Να πεις, παιδί μου, σε όλα σου τα παιδιά să spui copilul meu la toți copiii tăi και σε όλο τον κόσμο și la toată lumea να κάνουν το σταυρό τους. să-ți facă semnul Sfintei Cruci. Τόσο πολύ μισάει ο Σατανάς τον σταυρό, Așa de mult urăște Satana semnul Sfintei Cruci. βλέπετε μέσα την Αγία Τράπεζα ότι έχει σταυρό. Vedeți înăuntru pe Sfânta Masă care Sfânta Cruce. Θα τον βγάλουν μέσα από τις εκκλησίες κάποιοι ασεβείς. Oameni necinstitori de Dumnezeu o să o scoată din Sfântele Biserici. Δήθεν για να μην σκανδαλίζονται οι μουσουλμάνοι. Ca să nu se scandalizeze musulmanii, zic ei. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι μια θρησκεία. Pentru că trebuie să fim toți o singură religie. Όταν θα βλέπουν σταυρό εδώ, Când vor vedea θα τον τραβούν να το σπάνε. cruci legate la gât, le vor smulge să le scoată de acolo. Όταν θα βλέπουν να κάνετε το σταυρό σας, Când vor vedea că ne facem semnul Sfintei Cruci, όχι τώρα, αργότερα θα γίνουν αυτά, θα σας κλείνουν φυλακή. peste puțină vreme o să ne închidă în pușcării. Είδε το πνεύμα μου στο μέλλον να μπαίνουν αστυνομικοί στα σπίτια και να πιάνουν τις εικόνες και να τις κατεβάζουν κάτω και να τις πάνε. Vor intra cei de la poliție prin casele oamenilor și vor da jos icoanele de pe pereți. Αλλά αυτό λέει γιατί οι μάνες οι χριστιανές δεν φρόντισαν να αγαπούν τον Χριστό και να διδάξουν τον Σταυρό στα παιδιά τους. Μπορεί να αγαπούν τα παιδιά τους σωστά. Că mamele creștine n-au avut grijă să iubească pe Hristos și să învețe pe copiii lor să cinstească și să prețuiască semnul Sfintei Cruci. Γιατί σε ένα άλλο όραμα Pentru că un alt nume έβλεπα αστυνομικούς να παίρνουν τα παιδιά των ανθρώπων. am văzut pe cei de la poliție răpind copiii oamenilor. Και οι άνθρωποι όταν πήγαιναν να γεννήσουν, Și oamenii când se duceau ca să nască, δεν γεννούσαν κανονικά μωρά. nu știau prunci normale. Δεν ξέρω τι είναι. Nu știu ce Απλά era. σας τα λέω. Vă spun doar ceea ce am văzut. Γι' αυτό De aceea σας οικετεύω. vă implor. Τώρα ξεκινούν τα πολύ δύσκολα. Încep de pe acum lucrurile cele grele. Όταν πάμε να φάμε Când mergem σε ένα εστιατόριο, când să mâncăm la restaurant, spre exemplu, πριν μας φέρουν το κανονικό φαγητό, înainte de ne aduce mâncarea, μας φέρνουν κάτι έτσι μεζεδάκια. ne aduc ceva aperitive. Μέχρι τώρα, Până acum, όλα αυτά που έγιναν,
toate cele ce s-au întâmplat και που μας κάνουν είναι σαν τα μεζεδάκια. și ce ne-au făcut până acum cu pandemia a fost doar un aperitiv. Τώρα ξεκινάει η πρώτη φάση Acum începe meniul principal. του Μεγάλου Πολέμου. Prima fază a Marelui Război. Θα είναι και πνευματικός πόλεμος και υλικός πόλεμος. Va fi și război duhovnicesc și război politic. Έχουμε τώρα ένα Πάπα. Avem acum un papă. Θα έρθουν άλλοι δύο Πάπες. Vor veni alți doi papi. Θα φύγει και αυτός και θα έρθει άλλος σε λίγο. Acesta va pleca și va veni altul în locul lui, în puțină vreme. Ο επόμενος που θα έρθει Următorul care va veni θα είναι ο πρόδρομος va fi înainte mergătorul του ψευδοπροφήτη. profetului înșelător. Falsului profet. Αυτός ο Πάπας Papa acesta μπήκε στην εξουσία a intrat la putere από την πενταρχία του σκότους. datorită pendarhiei întunericului. Αυτοί τον ανεβάσαν στο θρόνο. Aceștia l-au înălțat acolo pe tronul papal. Γι' αυτό, De aceea, μετά την ενθρόνησή του, după întronizarea lui, όσοι θυμάστε, toți cei care vă amintiți, πήγε στην Αμερική να φιλήσει ένα χέρι. s-a dus în America imediat după întronizare să sărute o mână. Όσοι είναι έξυπνοι ας καταλάβουν. Cei înțelepți să înțeleagă. Του δόθηκε εντολή I-au dat poruncă να ξεκινήσει δύο πράγματα. să înceapă două lucruri. Την ένωση των εκκλησιών Unirea bisericilor με εκβιασμό, cu forțare, με πολλούς εκβιασμούς, cu multă forțare și presiune. δεν ξέρω πρέπει να σας τα πω ή όχι. Nu știu dacă să vă spun sau nu. Θα σας πω αυτά που ίσως χρειάζεται τώρα να μάθετε. Vă spun doar ceea ce trebuie acum să aflați. Το δεύτερο που του δόθηκε εντολή είναι Al doilea lucru care a dat poruncă να αρχίσει να καταργεί σιγά σιγά σταδιακά τα σύμβολα της πίστης μας που προκαλούν θυμό στις άλλες θρησκείες. să destrame, să dizolve simbolul credinței noastre care creează diferențe între noi și ceilalți. Θα αλλάξουν στο μέλλον τα άμφια των ιερέων. Vor schimba în viitor veșmintele preoților. Θα αλλάξουν το Ευαγγέλιο. Vor schimba Evanghelia, vor face alta nouă. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Ceea ce ne va duce pe căi greșite. Θα πούν ότι ορισμένα πράγματα που γράφει το Ευαγγέλιο είναι ρατσιστικά. Vor spune că anumite pasaje din Scriptură sunt greșite și trebuie îndreptate. Θα αλλάξει το Πάτερ ημών. Vor schimba până și Tatăl nostru. Θα αλλάξει η λειτουργία. Va schimba liturghia. Και κυρίως θα αφαιρεθεί ο Σταυρός μέσα από την Αγία Τράπεζα. Și în primul rând va scoate Sfânta Cruce de pe Sfânta Masă. Θα τα βλέπετε στο μέλλον και θα τα καταλαβαίνετε αυτά που O să le vedeți în viitor și o să le înțelegeți. Αυτός ο Πάπας Acest papă, μέχρι εκεί μπορούσε να κάνει το έργο του. până acolo a putut să-și facă lucrarea. Τώρα, αυτοί που τον βάλανε Cei care l-au pus acolo ετοιμάζουν τώρα τη διαδοχή του. pregătesc acum retragerea lui. Αυτός που θα έρθει ο Πάπας Cel care va veni însă θα είναι πολύ έξυπνος. va fi foarte isteț. Θα ξέρει πολλές γνώσεις. Va avea multe cunoștințe. Θα είναι πολύ διπλωμάτης. Va avea multă diplomație. Και θα χειρίζεται πολύ δυνατά τον εκβιασμό για να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Și va folosi multă forță și presiune politică ca să obțină ceea ce își dorește. Στις ημέρες του δεύτερου Πάπα, În zilele al doilea όλες οι εκκλησίες θα αρχίσουν να ενώνονται. Όλες. toate bisericile se vor uni. Και με την απειλή ότι εάν δεν ενωθείτε θα σας κόψουμε το μισθό, Și cu presiunea că dacă nu vă uniți o să vă tăiem salariile, θα υποταχθούν πατριαρχία, se vor supune patriarhii, θα υποταχθούν αρχιερείς, se vor supune arhiereii, θα υποταχθούν ιερείς se vor supune preoții και θα τα έχουν χαμένα οι απλοί χριστιανοί. și își vor pierde mintea până și creștinii.
αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα ξεκινήσει ο δεύτερος Πάπας. Asta este una dintre marile probleme pe care le va începe al doilea papă. Όμως, το μυστήριο όλο αυτό, Taina aceasta mare, η χρονική περίοδος από τώρα μέχρι να έρθει ο Αντίχριστος, această perioadă de acum până când va veni, μοιράζεται σε τρία μέρη. se împarte în trei părți. Το πρώτο μέρος είναι αυτό με τον πρώτο Πάπα. Prima parte este Αυτό που asta, έχουμε τώρα. papa de acum, pe care o avem acum. Αυτός ο Πάπας θα δει Acest papă va vedea το τέλος της κυριαρχίας της Δύσης, sfârșitul stăpânirii apostolului, η Δύση, δηλαδή ο δυτικός πολιτισμός, με τα σατανοκρατούμενα χριστιανικά κράτη θα καταρρεύσουν. apusul, civilizația apuseană cu conducerea politică satanică se va destrăma. Όλα τα λέγονται χριστιανικά κράτη και ψηφίζουν σατανικά νομοσχέδια. Așa zisele state creștine care legiferează legi satanice, Δεν τα βλέπετε? nu le vedem acum întâmplându-se. Ακόμα δεν έχετε δει πολλά. Θα δείτε τι θα κάνουν. Nu, încă nu am văzut multe, dar o să vedeți că urmează. Αυτός ο Πάπας θα δει το τέλος της σατανοκρατούμενης χριστιανικής Δύσης. Acest papă va vedea sfârșitul conduse de puteri politice satanice. Θα δει όμως Va vedea αυτός ο πρώτος Πάπας acest primul papă και το πρώτο από τα τρία τελευταία βασίλεια μέχρι τον Αντίχριστο. va vedea prima dintre cele trei împărății dinaintea venirii lui Antichrist. Το πρώτο βασίλειο θα είναι της Αρκούδας. Prima împărăție va fi a ursului. Ο Θεός έχει αποφασίσει Dumnezeu a hotărât να χρησιμοποιήσει ένα κράτος ορθόδοξο, să se folosească de un stat ortodox πολύ σκληρό foarte puternic și και αντίθασο, ca să pedepsească, που μόνο του θα πολεμήσει όλη τη Δύση. care numai el singur va război întregul apus. Θα κάνουν τα πάντα για να τον νικήσουν. Apusul va face tot ce va putea ca să-l biruiască. Όμως ο Θεός έχει αποφασίσει αυτό το βασίλειο να καταστρέψει τη Δύση. Dar Dumnezeu a hotărât ca puterea rusească să biruiască apusul. Μετά από αυτόν τον Πάπα, După acest papă, θα έρθει λοιπόν ο δεύτερος Πάπας. va veni al doilea papă. Ο δεύτερος Πάπας θα δει Al doilea papă va vedea την αρχή, începutul, τη δόξα του πρώτου βασιλείου της Αρκούδας slava primului împărat al ursului, primului împărăție a ursului, και την αρχή și începutul του δεύτερου βασιλείου al doilea împărat, που θα είναι του Δράκου. care va fi împăratul dragonului. Το δεύτερο βασίλειο του Δράκου, Al doilea împărat, cel al dragonului, της Κίνας, adică al Chinei, θα ζήσει ο κόσμος την πιο φρικτή πολιτική κατάσταση. lumea va trăi cea mai înfricoșată dictatură politică. Θα είναι από την Κίνα όλη εκείνη η τεχνολογία Va veni din China toată acea tehnologie της τεχνητής νοημοσύνης cu inteligență artificială που θα προσπαθήσουν να κάνουν τον άνθρωπο ρομπότ. care va încerca să-l facă pe om să-l transforme într-un robot. Ο δεύτερος λοιπόν Πάπας Al doilea papă θα δει το τέλος va vedea sfârșitul του πρώτου βασιλείου της Αρκούδας στην αρχή και το τέλος primului împărat al ursului, adică al Rusiei, και την αρχή și începutul του δεύτερου βασιλείου al του doilea Δράκου. împărat al dragonului, adică al Chinei. Θα γίνουν τόσα πολλά πράγματα τότε εκεί. Atunci se vor întâmpla multe lucruri înfricoșate. Γιατί De ce? η Κίνα θα είναι ο πολιτικός σατανικός πρόδρομος του Αντίχριστου. China va fi sistemul politic înainte mergător al lui Antichrist. Κυριολεκτό στα λόγια που σας λέω. Cuvânt cu cuvânt vă spun, Η Κίνα θα είναι China va fi ο πολιτικός πρόδρομος του Αντίχριστου. sistemul politic înainte mergător al lui Antichrist. Το σύστημα της θα υιοθετήσει μετά το τρίτο βασίλειο που θα έρθει. Sistemul politic, dictatura politică pe care va Και το τελευταίο βασίλειο.
implementa ultimul împărat, θα είναι το βασίλειο του φιδιού, care va fi împăratul șarpelui, το βασίλειο του Αντίχριστου. adică împăratul, împărăția lui Antichrist. Μόνο 7 χρόνια θα αντέξει, τίποτα άλλο. Numai 7 ani Και va, μετά θα γίνει η καταστροφή του Αντίχριστου. și apoi va veni distrugerea lui Antichrist. Σας τα λέω αυτά Vă spun lucrurile acestea για να ξέρετε τι είναι όλα εκείνα που έρχονται με ταχύτητα. ce sunt toate lucrurile care vin acum cu repeziciune. Τα νέα παιδιά θα τα ζήσουν αυτά, θα τα δούνε. Copiii cei mici vor vedea lucrurile acestea. Μετά τον δεύτερο Πάπα După al doilea papă, θα φύγει αυτός και θα έρθει μετά ο ψευδοπροφήτης, ο μέγας ψευδοπροφήτης. va pleca acesta și va veni marele fals proroc. Αυτός είναι που θα κάνει με βάση την πίστη Acesta va fi care va face pe baza credinței να υποτάξει όλους τους ανθρώπους στον Αντίχριστο. ca să-i facă să se supună toți lui Antichrist. Αυτός θα είναι το μεγάλο, η μεγάλη κατάρα. Acesta va fi marele blestem. Αυτός θα είναι ο ψευδοπροφήτης. Acesta, prorocul cel fals. Λίγο χρόνο Puțin timp, που θα ανέβει ο ψευδοπροφήτης στον θρόνο când va urca falsul proroc pe tron, και μετά από λίγο și după puțin timp, θα φεύγει το βασίλειο του δράκου και θα μένει το βασίλειο του φιδιού, του Αντίχριστου. va pleca împărăția dragonului și va veni împărăția șarpelui, adică lui Antichrist. Τότε στα Ιεροσόλυμα Atunci, la Ierusalim, ο μέγας ψευδοπροφήτης marele fals proroc θα είναι χριστιανός ηγέτης εκκλησίας, va fi creștin și stăpânitor al Bisericii ο Creștine, τελευταίος Πάπας. ultimul papă. Αυτός τότε στα Ιεροσόλυμα Acesta, la Ierusalim, μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο που θα είναι μαζεμένος εκεί, în fața la sute de mii de oameni care vor fi strânși acolo, μέσα από οθόνες πολύ μεγάλες που θα τα βλέπουν όλοι οι άνθρωποι στη γη, în fața camerelor de vedere care va transmite și vor vedea toți oamenii Pământului, σε όλα τα έθνη θα έχουν στηθεί μεγάλες οθόνες με ολογράμματα που θα βλέπουν αυτά που θα γίνονται κάτω εκεί. pe toată fața Pământului vor transmite prin holograme și vor vedea lucrurile acestea, Θα ανακηρύξει ο ψευδοπροφήτης τον Αντίχριστο βασιλιά του κόσμου. va înscăuna prorocul cel fals pe Antichrist ca împăratul lumii. Τότε Atunci, όλος ο κόσμος toată lumea θα υποταχθεί se va στον supune, Αντίχριστο. se va supune lui Antichrist. Ο ψευδοπροφήτης θα θεωρηθεί ο κορυφαίος σοφός ηγέτης του κόσμου. Falsul proroc va fi considerat vârful celor mai înțelepți oameni ai lumii. Μέσα στον εξορκισμό, Când am făcut un exorcism, όταν έλεγε λοιπόν ο διάβολος, ο Ιωσφόρος, ότι când spunea Lucifer, diavolul, με δόξα θα έρθω λες στη γη. cu slavă voi veni pe pământ. Όλος ο κόσμος θα με προσκυνήσει. Toată lumea se va închina mie. Όλοι θα υποταχθούν στα πόδια μου. Toți se vor închina picioarelor mele. Και οι δικοί σου θα με προσκυνήσουν, εννοούσε τους δικούς μας Ορθόδοξους. Și cei ai tăi, adică însemnând ortodoxii, se vor închina mie. Όλος ο κόσμος θα με προσκυνήσει. Toată lumea o să mă venereze. Σε εκείνο το σημείο θα ήθελα να κάνω μία παύση και να πω κάτι άλλο. Aș vrea să fac o pauză aici și să spun altceva. Τώρα όλοι έχουμε μια ταραχή με πολλά εκκλησιαστικά γεγονότα. Acum avem mulți dintre noi avem o neliniște cu multe evenimente bisericești. Πολλά εκκλησιαστικά γεγονότα Multe evenimente bisericești έδιωξαν την ειρήνη από την εκκλησία μας au alungat pacea din biserică και χώρισαν πολύ κόσμο, πολλούς χριστιανούς. și au separat mulți creștini. Άλλοι έφυγαν από τις εκκλησίες, Unii au plecat în biserică, άλλοι έφτιαξαν δικές τους εκκλησίες, alții și-au construit propriile lor biserici, άλλοι σταματήσαν να μνημονεύουν τους αρχιερείς, alții au încetat să mai pomenească pe episcopii lor, άλλοι πίστεψαν ότι πρέπει να φύγουμε όλοι πλέον από αυτή την εκκλησία. alții au fost de părere că trebuie să părăsim cu totul biserica. Τότε Și atunci παρακάλεσα τον Θεό l-am rugat pe Dumnezeu και είπα τον πατέρα μου, și a spus, Părintele τι meu, πρέπει να κάνουμε? ce trebuie să facem? Και εκείνος είπε, Și mi-a spus Domnul, η εκκλησία μου biserica mea είναι δικιά μου.
este a mea. Δεν ανήκει σε κανέναν πατριάρχη και σε κανέναν αρχιερέα. Nu aparține niciunui patriarh, niciunui episcop. Εγώ δίνω τη χάρη μου στους αρχιερείς, Eu dau harul meu arhiereilor, στους πατριάρχες, patriarhilor, στους ιερείς, preoților, να κάνουν τη Θεία Λειτουργία. să facă cele sfinte, Sfânta Liturghie. Άλλοι από αυτούς με αγαπούν. Unii dintre ei mă iubesc Και έχω πολλούς ευσεβείς αρχιερείς που με λατρεύουν γέμοι. și am mulți arhierei bine cinstitori care îmi slujesc mie. Υπάρχουν όμως κι άλλοι Sunt și unii που πλανεύτηκαν. care s-au înșelat. Δεν το κάναν όλοι από κακία. Nu o fac toți din răutate, Τους ξεγέλασαν με πονηριά. care au înșelat cu viclenie. Όπως ξεγέλασε, λέει ο Σπόρος, τους αγγέλους μου και τους πήρε μαζί του. După cum i-a înșelat Lucifer pe îngerii mei și a luat de partea lui. Τους πήρε μαζί μου χωρίς να καταλαβαίνουν οι άγγελοι ότι θα γινόντουσαν πλέον δαίμονες. I-au luat fără să înțeleagă îngerii că vor ajunge dragi. Γι' αυτό και πολλά δικά μου παιδιά μέσα στην Εκκλησία Și mulți dintre copiii mei care vin la biserică, και αρχιερείς και ιερείς și arhierei și preoți, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την αλήθεια. nu au putut să înțeleagă adevărul. Αλλά εγώ ακόμα Dar eu δεν παίρνω τη χάρη μου από πάνω τους. nu iau harul meu de deasupra lor. Εγώ δίνω την χάρη Eu dau harul και εγώ την παίρνω. și eu îl iau înapoi. Και σε ρωτώ, παιδί, Și vă întreb pe voi, εάν μπει ένας κλέφτης μέσα στο σπίτι σου και το κλέψει dacă intră un hoț în casă și începe să fure din casă και πάρει τα κλειδιά του σπιτιού, și ia cheia casei, εσύ το αφήνεις και φεύγεις tu părăsești casa, o lași și pleci? ή μένεις και πολεμάς και το διεκδικείς? Sau rămâi înăuntru și te rogi și ca să alungi și să prinzi hoțul? Έτσι θα κάνετε τώρα. Asta să facem acum. Θα μείνετε στην εκκλησία μου και θα μιλάτε δυνατά τα λάθη που γίνονται. Să rămâneți în biserică și să spuneți cu tărie greșelile care se întâmplă. Δεν θα φοβάστε. Să nu vă temeți. Αλλά δεν θα βγείτε από την εκκλησία μου. Dar să nu ieșiți din biserică. Είναι πονηριά του σατανά για να σας προρέψει. Este înșelăciune drăcească ca să ne ducă pe căieri greșite. Αφού ξέρετε ότι Pentru că știți εκκλησία χωρίς αρχιερέα δεν υπάρχει. că biserică fără arhiereu nu există. Και εσείς αγαπημένα μου παιδιά που με λατρέπετε πολύ, Și voi copiii mei care mă iubiți mult, που είσαστε γενναίοι, care sunteți preoți, γιατί δεν μένετε μες στην εκκλησία μου να πολεμήσετε γενναία, de ce intrați în biserică ca să αλλά βγαίνετε έξω από αυτήν και χάνετε η φωνή σας? și ieșiți din biserică și se pierde vocea voastră? Και είπα από μέσα μου, πατέρα μου, Și am spus înăuntru meu, Doamne, Dumnezeul meu, Părintele meu, ακόμα όλοι αυτοί που φεύγουν από την εκκλησία δεν το κάνουν από κακία. toți cei care se leapădă și pleacă din Φοβούνται μην biserică, χάσουν την ψυχή τους. care se leapădă de biserică, nu fac din răutate, se tem să nu-și piardă sufletul. Φοβούνται μήπως πλανηθούν κι αυτοί. Se tem să nu se înșele. Όποιος πιστεύει σε μένα γε μου δεν πλανιέται. Cel care crede în mine nu se rătăcește, mi-a spus. Εσύ σε τίνος όνομα έγινες μοναχός? Εγώ σε μένα. În numele cui ai devenit monah? Στο όνομά σου έγινα βασιλιά μου. În numele tău, împăratele meu, am devenit. Σε τίνος όνομα έγινες διάκος? În ce nume, în a cărui nume ai devenit diacon? Στο όνομά σου έγινα δικαί μου Ιησού. În numele tău, dulcele meu Iisus, am devenit. Όταν έγινες παπάς, σε τι όνομα έγινες? Στο αρχιερέα το όνομα, στο πατριάρχη το όνομα ή στο όνομά μου λέει? Când ai devenit preot, în numele cui ai devenit preot? În numele arhiereului, al patriarhului sau preot al lui Hristos? Στο όνομα το δικό σου αγαπημένο μου Ιησού În έγινε. numele tău, Hristos al meu. Τότε μου ανήκεις. Atunci mie mi-a aparțin. Κανείς δεν μπορεί να σε διεκδικήσει. Nimeni nu poate să te nedreptățească. Κανείς δεν μπορεί να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Nimeni nu poate să spună ceea ce trebuie să faci. Γιατί έδωσα το Ευαγγέλιό μου για να το διαβάσουν όλοι. Pentru că eu am dat Sfânta mea Evanghelie să o citească toți. Το Ευαγγέλιο μου το έδωσα και στους λαϊκούς, Evanghelia mi-a dat-o și laicilor, και στους ιερείς, și preoților, και στους αρχιερείς, și arhiereilor, και στους πατριάρχες. și patriarhilor. Σε μένα θα δώσουν λόγο όσοι δεν τηρούν το Ευαγγέλιό μου. Mie îmi vor da socoteală toți cei care nu au ținut poruncile evanghelice. Όμως, Însă, δεν ήρθε ακόμα η ώρα να φύγετε από την εκκλησιά μου. nu a sosit ceasul să părăsim Θα biserica. φύγετε από την εκκλησιά μου μόνο όταν εγώ φύγω από αυτήν την ψεύτικη εκκλησιά
που πας να φτιάξουν. Veți pleca din biserică numai atunci când eu voi pleca din această falsă biserică pe care vor să o organizeze de acum încolo. Όσο εγώ θα δίνω τη χάρη μου στους αρχιερείς και στους ιερείς, δεν θα φοβάστε. Atâta timp cât eu voi da harul meu arhiereilor și preoților să nu vă temeți. Θα στεναχωριέστε σαν παιδιά όταν βλέπετε τον πατέρα σας να μην ζει σωστά. Vă neliniștiți când vedeți pe părintele vostru că nu trăiește drept. Θα πάψετε όμως να το φωνάζετε πατέρα, αφού αυτό σας γέλησε. Dar veți înceta să-l chemați, să-l strigați părinte. Δεν θα βιάζεστε. Să nu vă grăbiți. Θα έρθουν, λέει, σε λίγο Vor veni και άλλα μεγάλα γεγονότα. alte evenimente mari. Μου έδωσε να δω κάποια, αλλά δεν θα σας τα πω. Mi-a dat să văd câteva, dar nu vi le spun. Και τότε τα παιδιά μου θα χωριστούν κι άλλο. Și atunci copiii mei Απελπισμένα θα θέλουν να φύγουν από την εκκλησιά. vor fi mari schizme și despărțiri în biserică și copiii mei vor Θα σκανδαλιστούν τόσο πολύ se vor scandaliza așa de mult που θα τα έχουν χαμένα. încât își vor pierde mințile. Και τότε ξανά πάλι Și atunci, din nou, τα ρούχα μου θα τα ξεσκίσουν. hainele mele vor fi sfâșiate. Αυτοί που έβαλα εγώ στους θρόνους τους αρχιερατικούς. Cei pe care eu i-am pus în tronurile arhierești. Τώρα, παιδιά μου, σας ζητώ. Acum, copiii mei, vă cer. Έχετε ακόμα καλούς αρχιερείς. Aveți acum που με αγαπούν. Buni arhierei care mă iubesc. Που με κρατούν με αγάπη στα χέρια τους στην Θεία Λειτουργία. Care mă țin cu dragoste în mâinile lor la Sfânta Liturghie. Σας έχω δώσει μυαλό. V-am dat însă și minte. Να καταλαβαίνετε. Să înțelegeți. Να διαλέγετε. Să alegeți. Και να βγαίνετε κοντά τους. Și să fiți alături de ei. Να συσπηρωθείτε κοντά στους ευσεβείς αρχιερείς που ακόμα υπάρχουν. Să vă strângeți în jurul și alături de drept credincioși și arhierei care încă există. Γιατί θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχετε πλέον αρχιερείς. Pentru că va veni clipa în care nu va mai exista. Όλοι θα έχουν υποταχθεί στον ψευδοπροφήτη. Pentru că toți se vor supune falsului proroc. Ποιο είναι εκείνο το γεγονός τότε που σε επικραίνει τόσο πολύ που εμείς πρέπει πλέον να φύγουμε από αυτή την Care εκκλησία? este locul care te îndurerează așa de mult încât noi trebuie să părăsim biserica? Μου είπε ποιο είναι το γεγονός. Mi-a spus care este elementul. Και όντως τρόμαξα. Είναι πολύ δυνατό γεγονός. Și m-am cutremurat, pentru că este înfricoșat. Εάν αυτό το κάνουν, Dacă fac lucrul acesta, τότε θα ξεσηκωθούν εκατοντάδες Άγιοι άνθρωποι που θα το πούσουν από τον κόσμο. se vor ridica milioane de sfinți care vor vedea lumea Και θα το μάθετε. întreagă și vom afla. Τότε λέει, θα έχω φύγει και εγώ πριν από αυτή την εκκλησία. Și eu atunci voi pleca din această falsă biserică, Γιατί σε λίγο pentru că în puțin timp, ο ίδιος λέει ο ψευδοπροφήτης însuși falsul proroc την πρώτη φορά θα ανακηρύξει την βασιλεία του Αντίχριστου. va proclama împărăția lui Antichrist. Την δεύτερη φορά A doua oară θα ανακοινώσει σε όλο τον κόσμο ότι αυτός είναι ο πραγματικός Χριστός, ο ψευδοπροφήτης. prorocul fals Ο ψευδοπροφήτης θα πει για τον Αντίχριστο ότι αυτός είναι ο Χριστός ο πραγματικός. falsul proroc va spune despre Antichrist că el este adevăratul Mesia. Και την τρίτη φορά Și a treia oară θα βγει στον κόσμο ο Μεσσία, ο ψεύτικος Χριστός, σαν Μεσσίας, va ieși în lume falsul proroc ca și Mesia. και θα πει σε όλο τον κόσμο, Va spune la toată lumea, εγώ είμαι ο σωτήρας σας. eu sunt Mântuitorul vostru. Εγώ είμαι ο λυτρωτής σας. Eu sunt cel izbăvitorul vostru. Πέστε και γονατίστε για να σας δώσω το δικό μου πλέον σύμβολο. Cădeți și genunchiați în fața mea ca să vă dau harul meu. Με επίδειξη και με φανατισμό Cu fanatism, μπροστά σε όλο τον κόσμο înaintea lumii întregi, θα πιάσει ένα σταυρό va lua o cruce που θα είναι κάτω care va fi jos και πάνω του θα πατάει, și va călca asupra ei, θα παραμερίσει, se va da la o parte, θα το σηκώσει o va ridica και μπροστά σε όλο τον κόσμο θα το ρίξει κάτω να το σπάσει. și înaintea lumii întregi va arunca jos ca să o strivească, să o Και θα πει τότε σε όλους, și va spune atunci la toți. τέλειωσε η βασιλεία του ψεύτικου Χριστού. S-a terminat cu împărăția falsului Hristos. Τώρα έρχεται η δική μου βασιλεία. Acum
vine împărăția mea. Είμαι ο βασιλιάς σας και Θεός σας. Sunt împăratul și Dumnezeul vostru. Τότε όμως Atunci însă θα γίνει αυτό που και ο ίδιος δεν θα περιμένει. se va întâmpla ceea ce însuși nu se va aștepta. Θα γίνουν αστραπές Vor fi τόσο δυνατές fulgere στον ουρανό. Fulgerea și tunete așa de puternice din cer. Θα εμφανιστούν τόσοι άγγελοι στον ουρανό Se vor arăta mulțimi de îngeri που θα σκεπαστεί ο ήλιος, γιατί παντού θα υπάρχουν άγγελοι του Θεού. care vor acoperi până și soarele, că peste tot vor exista îngerii lui Dumnezeu. Και σαν αστραπή, σαν κάτι πολύ τρομακτικό, θα πέσει πάνω στον Αντίχριστο και στον ψευδοπροφήτη. Și fulgere ca ceva înfricoșat vor cădea asupra lui Antichrist și falsului proroc. Și vor omorâ. Και τότε Și atunci θα τελειώσει η βασιλεία του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη. se va termina împărăția lui Antichrist și a falsului proroc. Όμως λέει ο Θεός, Să spune Domnul, πρέπει τώρα παιδιά μου να μάθετε τι θα σας κάνουν trebuie să învățați acum και πώς να πολεμάτε. ceea ce vor să vă facă și cum să vă împotriviți. Το πρώτο που φοβάται ο Σατανάς Primul lucru de care se teme Satana είναι τον έρωτα της καρδιάς σας. este de dragostea inimii noastre. Κάθε φορά που μου λέτε ότι με αγαπάτε, De fiecare dată când spuneți că mă iubiți, τρελαίνετε înnebunește και χάνει τη δύναμή του. și își pierde puterea lui Satana. Όταν με φέρουν το παλικαράκι, αυτό το αγοράκι, Când au adus pe tânărul de care vă vorbeam και έβαλα το χέρι μου πάνω του și am pus mâna lui deasupra lui και του έλεγα μια λέξη μαθή σου. Σ' αγαπώ, κάνε καλά το αγοράκι αυτό. și am spus un singur cuvânt: Iisuse, te iubesc. Milosivește despre copilul. Άρχισε το παιδί να τρέμει A început copilul să και tremure. να φωνάζει: δεν το αντέχω, με έκαψες, με καίς. Nu-l rab, mă arde. Βρε, εσύ μας καίς. Και τώρα φοβάσαι τη φωτιά. Tu vrei să ne arzi și Δεν αντέχω τη φωτιά της αγάπης σας. nu sufăr focul dragostei. Με καίει και με καταστρέφει. Mă arde și mă distruge. Με διαλύει και με διώχνει στα τάχταρα. Mă destramă și mă alungă în adâncuri. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Înțelegeți ceea ce trebuie să Κάθε μέρα αυτό θα του λέμε. Ιησού σ' αγαπώ. în fiecare zi să spunem lucrul acesta: Iisus, nu te iubesc. Θα πηγαίνετε μπροστά στην εικόνα Veți merge în fața icoanei του μικρού Ιησού al micului prunc Iisus και θα του λέτε Ιησού μου σ' αγαπώ και θα το φυλάτε. și veți spune: Iisus, nu te iubesc, și să-L sărutați. Μια φορά Odată, μέσα στην εκκλησία λειτουργούσα liturghiseam într-o bisericuță και είχα πάντα εκεί μια μικρή εικόνα του μικρού Ιησού. și avem acolo întotdeauna o icoană mică cu pruncul Iisus. Λοιπόν, επειδή ήταν απέναντι μου στον τοίχο, Pentru că era în fața mea, ήταν μπροστά μου η Αγία Τράπεζα και δεν μπορούσα να το φτάσω να το φιλήσω, în fața mea era Sfânta Masă și nu ajungeam ca să-L sărut. του έκανα έτσι. Și am Ιησού făcut μου σ' așa: αγαπώ. Iisus, nu te Σ' iubesc. αγαπώ. Έτσι λέει, Ιησού μου σ' αγαπώ. Προσπάθησα να μην με βλέπει για μας άλλους. Încercam să nu mă vadă cei din Ιησού μου σ' jurul meu. αγαπώ. Και τότε Și atunci, ο μικρός Ιησούς ήταν έτσι. micul prunc era Micul făcut pedai. cu mâinile deschise așa. Και τότε βγήκε από τα χέρια του φωτιές αχτίες. Și a ieșit lumini de foc din mâinile lui, Από το πρόσωπό του, από τα μάτια του, από το στόμα în του. fața lui, Απλώθηκαν παντού. din ochii lui, din gura lui, care s-au răspândit peste tot. Και άρχισαν να σκεπάσουν τον κόσμο. Și a început să acopere pe toți cei din biserică. Ενώ ήμουνα σε ένα μικρό εκκλησάκι, νόμιζα ότι ήταν όλος ο κόσμος απ' έξω. Deși eram într-o mică biserică, simțeam că s-au răvărsat asupra întregii lumi. Και όσο του έλεγα, σ' αγαπώ πολλά μου, σ' αγαπώ Ιησού μου, σ' αγαπώ Βασιλιά μου, Te iubesc, Iisuse, nu te iubesc în πιο paradiz. δυνατές οι φωτιές, πιο δυνατές. Mai puternice erau strălucirile de lumină care se revărsau. Κατάλαβα τι φοβερή δύναμη είναι να του λέμε Ιησού μου, σ' αγαπώ. Am înțeles ce mare putere are de a spune: Iisuse, nu te iubesc. Μια φορά του είπα, Odată i-am spus: εγώ είχα μάθει, λέω, αγαπημένα μου, να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Am învățat în începutul vieții monahale să spun: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Και πάρα πολλές φορές το έλεγα. De multe ori. Ώρες, Spuneam. μία ώρα, 2 ώρες. O oră, 2 ore, 3 ore. Μ' άρεσε γιατί Îmi plăcea. όταν έλεγα το Κύριε, Când spuneam Doamne, μου έλεγε με λες τώρα ότι είμαι ο Θεός σου.
Κύριε Θεός. Îmi spunea, acum spui că sunt Dumnezeul tău. Όταν με λες Ιησού, Când îmi spui Iisuse, με κάνεις τον άνθρωπό σου. mă faci Γιατί είναι όνομα ανθρώπου. omul tău, pentru că este nume de om. Όταν με λες Χριστέ μου, Când îmi spui Hristos al meu, ομολογείς ότι εγώ είμαι ο σωτήρας και λυτρωτής σου. mărturisești că eu sunt Mântuitorul și Izbăvitorul tău. Και όταν με λες, μου ζητάς, ελέησόν με, Când îmi ceri și spui, miluiește-mă, τότε παιδί μου στέκομαι και περιμένω να δω τι θέλεις να μου ζητήσεις. și atunci copilul meu stau și aștept să văd ce vrei, ce Άλλοι μου vrei. ζητούν βοήθεια. Unii îmi cer ajutor, Άλλοι μου ζητούν υγεία. alții îmi cer sănătate, Άλλοι μου ζητούν να λύσω ένα πρόβλημά τους. alții îmi cer să le rezolv problemele lor. Αλλά να ξέρεις ότι το πιο μεγάλο νόημα του ελέησόν με δεν είναι αυτό. Dar să știi că cel mai mare înțeles al cuvântului miluiești nu Να μου este ζητάτε λύσεις στα προβλήματά σας. când cereți rezolvarea problemelor voastre. Πρέπει να μου λέτε γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε. Trebuie să-mi spuneți, facă-se voia ta, Doamne. Εγώ είμαι πατέρας και μάνα και ξέρω τι πρέπει να δώσω Eu στο sunt παιδί. părinte și mamă și știu ce aveți nevoie. Απλά δεν με εμπιστεύεστε ακόμα πολύ Dar însă nu vă încredeți pe deplin mie. και δεν εμπιστεύεστε το θέλημά μου. Și nu aveți încredere în voia mea. Γι' αυτό μου ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα. De aceea îmi cereți lucruri particulare. Όταν είπε αυτά, σκέφτηκα. Când mi-a zis asta, m-am gândit. Δηλαδή το ελέησόν με δεν έχει αυτή τη σημασία να ζητάμε κάτι που έχουμε ανάγκη. Adică când spun miluiește-mă, nu înseamnă că trebuie să cerem ceva ce avem nevoie. Και μέσα στο πνεύμα μου λοιπόν Și în Duhul meu φωτίστηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τι είπε ο Θεός. și am luminat de la Harul lui Dumnezeu și am înțeles, Οι Άγιοι μου άνθρωποι, οι Άγιοι πατέρες μου, παιδί μου, Sfinții Părinți, όταν έλεγαν το ελέησόν με, când spuneau miluiește-mă, μου ζητούσαν να τους δώσω το Άγιο Πνεύμα. îmi cereau să le dau pe Duhul cel Sfânt. Μου ζητούσαν να πλημμυρίσω με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την ψυχή τους. Să le umplu sufletele cu Harul Duhului Sfânt. Να φωτίσω το μυαλό τους. Să le luminez mintea lor. Για να ξέρουν ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Ca să știe ce este bine și ce este rău. Δες πόση σύγχυση υπάρχει. Vedeți câte separări sunt. Οι άνθρωποι λένε να το κάνω αυτό ή όχι. Είναι σωστό ή λάθος. Câte conflicte sunt care nu știu ce să fac așa sau să fac invers. Εάν μου ζητήσουν το Άγιο μου Πνεύμα να τους φωτίσω, Dar dacă îmi cer Duhul Sfânt ca să-i lumineze, τότε θα τους δείξω πιο εύκολα τι πρέπει να κάνουν. o să le arate mult mai ușor ceea ce trebuie să facă. Αλλά δεν αρκεί μόνο να μου ζητάτε να φωτίσω το νου σας. Dar nu este suficient să-mi cere numai să le luminez mintea. Πρέπει να μου ζητάτε Trebuie să-mi cereți να σας δίνω και σύνεση să vă dau și conștiință. για να διαχειρίζεστε σωστά τα προβλήματα του σπιτιού σας, τα προβλήματα με τους συνανθρώπους σας. Să aveți discernământ, să discerneți problemele din casele voastre, din relațiile cu oamenii. Δεν αρκεί να ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Nu ajunge să știi care... Αν δεν ξέρεις και πώς να το διαχειριστείς σωστά. Dacă nu știi cum să împlinești lucrul acesta în chip drept. Όμως, Însă, πρέπει να μου ζητάτε το Άγιο Πνεύμα για να σας δίνει τη δύναμη. Duhul Sfânt ca să vă dea putere. Δες οι Απόστολοι μου, Vezi apostolii mei, πόσο φοβισμένοι ήτανε cât de fricoși erau μετά τα πάθη μου. după patimile mele. Πότε πήραν δύναμη. Când au luat putere? Δύναμη εξ ύψους. Πότε. Putere de sus. Όταν εγώ τους έδωσα το Άγιο μου Πνεύμα. Atunci când eu am revărsat peste ei Duhul meu cel prea Sfânt. Γι' αυτό πρέπει να μου ζητάτε το Άγιο Πνεύμα. De aceea trebuie să-mi cereți Duhul Sfânt. Να σας δίνω φώτιση. Ca să vă dea luminare. Να σας δίνω σύνεση. Ca să vă dau înțelegere. Να σας δίνω δύναμη. Să vă dau putere. Τι ωραία να λες, ελέησόν με και να εννοείς το Άγιο Πνεύμα. Ce minunat este să spunem miluiește-mă și să înțelegem că Έτσι, cerem Duhul Sfânt. έτσι, Așadar, όταν δεν του λέω σ' αγαπώ, când spunem lui Dumnezeu te iubesc, του λέω ελέησόν με. îi spunem de fapt miluiește-mă. Όταν δεν του λέω ελέησόν με, του λέω σ' αγαπώ. Când nu îi spun miluiește-mă, îi spun te iubesc. Δεν είναι όμορφο να το λέτε κι εσείς. Nu este frumos să o spuneți toți. Βλέπω Văd, ανάμεσά σας και πολλούς ιερείς. în mijlocul vostru și mulți preoți. Πριν έρθω εδώ, Înainte să vin, είχε πει ότι θα έρθουν πολλά αγαπημένα μου παιδιά. am înțeles că o să vină mulți din Να copiii ακούσουν τα δικά μου λόγια μέσα από το στόμα σου. mulți dintre copiii lui Dumnezeu ca să asculte cuvintele Lui.
Και σκέφτηκα μέσα στο μυαλό μου. M-am gândit în mintea mea, Εγώ τι μπορώ να πω ce pot să spun eu στα αδέρφια μου τους ιερείς. la frații mei preoți? Και σκεφτόμουν, περίμενα. Și am așteptat și mă gândeam. Εκείνο που με βοήθησε πολύ Lucrul care m-a impresionat foarte mult, ήταν όταν μιλάει για τους ιερείς, când vorbești, όταν μιλάει για τους ευσεβείς αρχιερείς, când vorbești de drept slăvitorii arhierei, όταν μιλάει για μοναχές και μοναχούς που τον αγαπούν, când vorbești de monahi și monahii care îl iubesc pe Hristos, είναι σαν τη μάνα που χτυπάει η καρδιά της γλυκά και τρυφερά. este ca și mama care îi bate inima dulce Και λέει, și spune, αυτά γέρ μου είναι τα δικά μου τα αγοράκια. Είναι τα δικά μου τα παλικάρια, τα γενναία μου παλικάρια. sunt copiii mei, sunt tinerii mei. Μου θύμισε έναν πατέρα που καμαρώνει το γιο του. Care mi-aduce aminte de un părinte care își așteaptă fiul. Έτσι καμάρωνε και τους ιερείς. Așa și Dumnezeu se raportează la preoții săi. Με λειτουργούν με πολλή αγάπη, πάρα πολύ Slujesc ευσεβία. mie cu multă dragoste. Δεν χάθηκε ακόμα η ευσεβία. Nu s-a pierdut încă bună. Υπάρχουν αρχιερείς που μέσα στην καρδιά τους Sunt episcopi care nu με λατρεύουν. mă adoră, mă cinstesc Και πήρα κουράγιο. și am luat curaj. Πήρα πολύ δύναμη, Am χαρά. multă putere și bucurie. Και τόλμησε και είπα, Și am îndrăznit și am zis, γλυκέ μου πατέρα, Dulcele meu părinte, εάν παραστεί ανάγκη να πω κάτι, κάποια λόγια στους αδελφούς μου, τους ιερείς, dacă voi fi nevoit de preoților, τι θα θέλεις να τους πω. fraților meu preoți, ce să le spun? Πες μου, τι θα θέλεις να τους πω. Ce ați vrea să le spun? Μια στιγμή γλυκιάς σιωπής. O clipă de dulce tăcere, Για να σηκώσει αυτά τα όμορφα του μάτια. ca să ridice ochii frumoși, Τα γλυκά του γαλανά μάτια. ochii lui dulci, albaștri Που frumoși, μου θύμισαν τον γαλάζιο ουρανό. care îmi aduce aminte Τον απέραντο γαλάζιο ουρανό. de albastru nesfârșit al cerului. Αυτά τα γλυκά τα μάτια, Acești dulci ochi, τα όμορφα γαλάζια μάτια που μου θύμισαν την θάλασσα, την πλατιά θάλασσα. de acești dulci albaștri frumoși care îmi aduce aminte de mare, de albastru mării. Μια μέρα, Într-o zi, δεν ξέρω αν είναι γαλανά όντως τα μάτια του Χριστού ή όχι. nu știu dacă ochii lui Hristos sunt albaștri. Απλά όταν τον είδα έτσι με γαλάζια μάτια, Dar l-am văzut așa, în chip simplu, cu ochii albaștri. σαν παιδάκι του είπα, πατέρα μου, Ca și copil. γαλάζια ήταν τα μάτια σου, αλήθεια. Mi-a spus, părinte, albaștri sunt ochii tăi. Τα μάτια μου, παιδί μου, Ochii mei, copilul meu, είναι τα μάτια που με αναζητούν τα δικά μου τα παιδιά. sunt ochii pe care îi caută copiii mei. Έχουν το χρώμα της αγάπης, Au culoarea dragostei, το χρώμα της στοργής, au culoarea το bunătății, χρώμα της τρυφερότητας. culoarea, Τα δικά μου μάτια είναι τα μάτια ενός πατέρα. culoarea ochilor mei sunt culoarea ochilor unei părinți, Είναι τα μάτια μιας μάνας. sunt ochii unei maici. Για να σας πω πόσο σας αγαπώ και πόσο σας λατρεύω. Ca să vă spun cât de mult vă iubesc și cât de mult vă ador. Και βλέπεις εσύ τα μάτια μου τώρα να είναι γαλανά. Și vezi acum ochii, Γιατί θέλω να σου δείξω pentru că vreau să îți arăt ότι η αγάπη μου και η εσπλαχνία για όλα μου τα παιδιά că dragostea mea și milostivirea față de toți copiii μοιάζουν σαν την γαλάζια θάλασσα και τον γαλάζιο ουρανό. se aseamănă cu albastru mării și albastru cerului, Που είναι απέραντη. Μπορεί να μετρήσεις τον ουρανό. care este nesfârșit. Έτσι άπειρη είναι και η εσπλαχνία μου για εσάς. Pe cum este cerul nesfârșit, așa este și milostivirea mea. Μπορεί να μετρήσεις τη θάλασσα. Puteți să măsurați marea. Έτσι απέραντη είναι η αγάπη μου για εσάς. Σαν την γαλάζια θάλασσα. Așa nesfârșită este și dragostea mea față de voi. Το μόνο που ζητώ από τα παιδιά μου, Singurul lucru care îl cer de la copiii να με mei, κοιτάξουν γλυκά στα μάτια să mă privească cu dulceață în ochi και να μου πούν și să-mi spună, αλήθεια, κοριτσάκι μου, αλήθεια, κοράκι μου, cu adevărat, με αγαπάς. fetița mea, băiatul meu, mă iubești? Κάθε μάνα δεν ρωτάει καμιά φορά το παιδάκι της, παιδί μου, με αγαπάς. Nu? Și mamele câteodată întreabă pe copii, Και το παιδάκι τι mă λέει, iubești? σ' αγαπώ μαμά. Și copilul ce zice? Te iubesc, mamă. Και η μαμά τι κάνει. Și tatăl ce zice? Παίρνει στην αγκαλιά της, Ce face? το σηκώνει ψηλά, Ia în το îmbrățișare, γεμίζει με τα φιλιά της. îl umple cu sărutări. Αυτό είναι ευτυχία. Asta este fericirea. Έτσι και εγώ σας αγαπώ.
Θέλω να σας έχουμε στην αγκαλιά. Asta și doresc și vreau să vă am îmbrățișarea mea. Αλλά εσείς, παιδιά μου, μου στερείτε τη χαρά να μπαίνω στις καρδιές σας. Dar voi, copiii mei, mă privați de această bucurie de a intra în inima voastră. Το είπε με τόση πληγή Mi-a spus-o. που ξαφνικά είπα, γιατί πατέρα μου το λες αυτό? Și încă dintr-o dată am zis, Doamne, de ce îmi spui lucrul acesta? Γιατί δεν με μπαίνουν στην καρδιά τους παιδί μου τα παιδιά μου. Pentru că mulți nu mă primesc în inima lor. Μπορεί να αντέξει, λέει, μια μάνα. Poate să rabde o mamă. Το παιδάκι της που τα αγαπάει. Copilul pe care îl iubește. Να μην το κρατά στην αγκαλιά της. Să nu-l ia în îmbrățișarea ei. Μπορεί να αντέξει, νομίζετε? Poate să rabde mamă. Μάνες είσαστε και τα ξέρετε. Sunteți mame și știți. Ερωτώ, λέει, τους καλούς μου ιερείς, τα καλά μου τα παιδιά που με λειτουργούν. Îi întreb pe preoții mei buni care sunt. Γιατί δεν αφήνετε τα παιδιά μου που με αναζητούν, που με λατρεύουν? De ce nu lăsați pe copiii mei care mă caută, mă cinstesc? Που με αγωνία θέλουν να μπω εγώ στην καρδιά τους. Cu agonie doresc ca eu să intru în inima lor. Γιατί δεν τα αφήνετε να έρθουν να μεταλάβουν? De ce nu-i lăsați să vină să se împărtășească? Καλά, πατέρα μου, σκέφτηκα από μέσα μου, μεταλαβαίνουν τα παιδιά. Δεν μεταλαβαίνουν. Păi se împărtășesc, Doamne al meu, nu se împărtășesc. Μόνο τα μικρά παιδιά είναι επειδή είναι αθώα. Numai copiii mici care sunt negravați. Μα εγώ δεν ήρθα μόνο για τα αθώα παιδιά, εγώ ήρθα για όλα μου τα παιδιά. Eu n-am venit numai pentru copiii mici negravați. Εγώ το αίμα μου το έκτισα για όλους τους αμαρτωλούς. Eu am venit să împărt sângele pentru cei păcătoși. Εγώ έβαλα μέσα στον παράδεισο τον ληστή. Eu am băgat în rai primul pe un tâlhar. Μόνο που μου είπε, Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Numai ce mi-a spus, Doamne, pomenește-mă în împărăția. Και τον έβαλα μέσα στον παράδεισο. Și l-am băgat înăuntru raiului. Και τώρα θέλω όλα τα παιδιά μου να έρχονται να μεταλαβαίνουν. Și acum aș vrea ca toți copiii mei să vină să se împărtășească. Και ο ιερέας, δηλαδή εγώ, ο Ιησούς, μέσα από τον ιερέα, Și preotul, adică eu, να καλωσορίσω το κάθε μου παιδάκι και να πω, έλα γε μου, έλα κοριτσάκι μου, έλα μπει στην καρδιά μου. să spun fiecărui păcătos, vină fiul meu, vină fiica mea, intră în inima Domnului. Και δεν τα βλέπω μπροστά μου. Și nu văd lucrul ăsta întâmplând. Γιατί ζητούν, βάζουν σκληρούς νόμους τα Pentru παιδιά. că bag asupra lor canoane aspre. Ζητούν. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Nu vreau să rănesc pe nimeni. Γιατί ο Ιησούς ποτέ δεν θέλει να προσβάλλουμε κανένα. Pentru că Iisus nu vrea să rănim pe nimeni. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, αγαπημένα μου αδέρφια ιερείς. Dar vreau să vă întreb pe voi, iubiții mei, frați preoți. Ποιος από σας είναι Άγιος? Cine dintre voi este Sfânt? Υπάρχει κανένας ιερέας εδώ να μου πει ότι εγώ είμαι Άγιος? Este vreun preot aici care spune, eu sunt Sfânt? Δεν κάνω λάθη? Greșesc? Δεν κάνω αμαρτίες? Nu fac greșeli, nu fac păcate? Ότι κάθε μέρα είμαι Άγιος. Deci nu pot să zică că este Sfânt. Και όμως εσείς έρχεστε και με μεταλαβαίνετε. Însă tu stai și te împărtășești. Σας ρωτώ, είστε άξιοι παιδιά μου? Vă întreb, sunteți vrednici? Frații mei, Η εσπλαχνία μου δεν σας ανέχεται. milostivirea mea să o aveți față de Γιατί ceilalți. είσαστε τα παιδιά μου. Pentru că sunteți toți copiii mei. Γιατί όμως ενώ εγώ δείχνω σε εσάς εσπλαχνία, Eu vă dau vouă milostivire și vă primesc, εσείς είσαστε άσπλαχνοι στα υπόλοιπα μου τα παιδιά. dar voi sunteți nemilostivi față de ceilalți Που copii. με αγωνία θέλουν να έρθουν να μεταλάβουν. Vor să vină să se împărtășească și puneți canoane grele asupra lor. Εγώ δεν ξέρω τις συνήθειές σας, Eu nu cunosc αλλά αυτά situația είναι για voastră, σας. dacă este așa sau nu, Και θα είναι πολύ ευτυχισμένος dar va fi Dumnezeu foarte αν mulțumit. από τώρα και στο εξής Dacă de acum încolo, θα γίνετε πραγματικές μάνες στα παιδιά σας. voi preoții veți deveni ca și mame față de, Όχι δάσκαλοι. nu învățători. Η μάνα δεν κερδίζει με το να διδάσκει. Mama nu câștigă în învățături. Η μάνα κερδίζει όταν αγαπάει. Mama câștigă atunci când își iubește pruncul. Τα δάκρυα της μάνας είναι που συγκινούν. Lacrimile mamei sunt cele care Ένα παιδί και θέλει να αλλάξει ζωή. înduioșează pe copil și îl face să schimbe viața. Πιο καλά σαν μάνες να γονατίζετε και να προσεύχεστε Mai bine este pentru mame să îngenuncheze și să se roage, παρά
decât να μιλάτε στα παιδιά. să-i cicăliți toată ziua și să îi bateți la cap. Θα ήθελα, Aș vrea, λέει ο Ιησούς, spune Iisus, για εσάς, τα αγαπημένα του παιδιά, vouă, copilor mei iubiți, τους ιερείς του, și vouă, preoților, όταν θα έρχεστε στη λειτουργία, când veți veni să slujiți Sfânta Liturghie, θέλω να θυμάστε vreau să vă aduceți aminte πώς κρατούσατε το παιδί σας όταν γέννησε η γυναίκα σας. cum ați ținut în brațe omul care l-a născut soția voastră. Με πόση αγάπη, πόση λατρεία κρατούσατε το μωρό σας. Câtă dragoste și cu câtă adorare. Πόσο πεθύμησα, λέει, να έρθετε στη λειτουργία. Cât de mult ne-am dorit să veniți la liturghie. Και να με κρατήσετε μέσα στα χέρια σας, Să veniți să mă țineți. όπως κρατήσατε κάποτε το dικό σας παιδί, το μωρό σας. Țineți Sfântul Agneț în mâinile voastre, așa cum ați ținut și pruncul care a născut soția. Πόσες φορές De câte ori πεθυμήσατε να σας αγκαλιάσει το παιδί σας. ați dorit ca să vă îmbrățișeze copilul vostru. Και εγώ πόσο πεθυμώ να έρθετε στη λειτουργία, Și eu να μ' αγκαλιάσετε cât de mult doresc ca să veniți la liturghie cu aceeași dorință de a mă îmbrățișa. και να ξεκινήσετε τη λειτουργία Și a începe liturghia με την πιο γλυκιά λέξη. cu cel mai dulce cuvânt. Σ' αγαπώ, Βασιλιά μου. Te iubesc, împăratul meu. Και με αγάπη Și cu dragoste να κάνετε τη λειτουργία. să săvârșiți Sfânta Liturghie. Τι λέτε? Ce spuneți? Νομίζω ότι από σήμερα Cred că de astăzi όλοι θα αλλάξουμε. toți, Γιατί αυτά που λέει για εσάς τα λέει και για μένα. că ce spune pentru preoți și pentru valabil pentru toți, Αυτά τα λέει για όλους μας. este valabil pentru noi toți. Έχω την αίσθηση όμως ότι μιλάω συνέχεια. Am simțământul că vorbesc prea mult și Πέρασε κοντά μια μισή ώρα, πώς a λέει. trecut aproape o oră jumătate. Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι όταν είσαι ερωτευμένος με κάτι, συνέχεια μιλάς για εκείνο. Eu am înțeles că ești îndrăgostit de cineva, vorbești de încetat de persoana respectivă. Και εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ, Și noi astăzi am venit aici σαν ερωτευμένοι με την αγαπημένο μας Ιησού. ca și îndrăgostiți de mult iubitul nostru Iisus. Όμως, Dar κάνει και ζέστη. este și Θα ήθελα να cald. συνεχίσω. Να σας πω αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα στα σπίτια σας. Θα προσπαθήσω να σας το πω σύντομα για να μην κουραστείτε. Vă spun ce trebuie să faceți la casele voastre. Θέλω να μεταλαβαίνετε τακτικά το θέλημά του για αυτό. Dorința lui Dumnezeu este ca să vă împărtășiți regulat. Ιερείς, Preoții, αν νομίζετε ότι εσείς έχετε την εξουσία, dacă voi credeți că aveți puterea όποιον θέλετε να βάζετε στον παράδεισο ή στην κόλαση, de a pune în rai sau în iad, να λέτε στους ανθρώπους, είσαι ανάξιο να μεταλάβεις. Και άφησέ το να μην să μεταλάβεις. spuneți oameni atunci, ești nevrednic de împărtășanie, nu-ți dau Αν un όμως νομίζετε ότι την εξουσία την έχει μονάχο ο Ιησούς μας, Dar dacă credeți că puterea o are numai, σκεφτείτε ότι και εσείς είσαστε αμαρτωλοί, să credeți că și voi sunteți păcătoși, συγχωρήστε τους ανθρώπους iertați pe oameni και εσείς θα ζητάτε συγγνώμη. Δεν θα ντρέπεστε να έρχεστε να εξομολογήσετε τα λάθη σας. și voi să cereți iertare și să nu vă fie rușine să mărturisiți Για να μην στην καρδιά σας του Ιησούς. greșelile voastre ca să intre în inima voastră Hristos. Θα πρέπει ίσως να το πω αυτό, σκέφτηκα. M-am gândit să spun și lucrul acesta, Τι είναι εκείνο ce este aceea που θα κάνει τον Ιησού να φύγει από την Εκκλησία, ce va face pe Hristos să plece din biserică. όταν πλέον αρχηγός θα είναι ο ψευδοπροφήτης. Când va fi cârmuitor, falsul proroc. Θα σας πω ότι είναι εκείνο που θα μας ζητήσει τότε όλοι να φύγουμε και να πάμε μαζί ξανά στην Εκκλησία των κατακομβών. Vă spune și ceea ce ne va face pe toți să plecăm din biserică și să intrăm în biserica din catacombe. Τότε Atunci θα συμβεί ένα μεγάλο γεγονός. se va întâmpla un mare eveniment. Θα αποφασίσει Vor hotărâ από τον δεύτερο Πάπα, de la al doilea papă θα πει στους ανθρώπους să le spună oamenilor ότι το ψωμί και το κρασί că pâinea și vinul δεν είναι πλέον σώμα και αίμα Χριστού. nu este cu adevărat trupul și sângele lui Hristos, Αλλά είναι μια προτύπωση. ci este doar un simbol, un prototip. Τότε λέει πλέον, Atunci, δεν θα είμαι πλέον εκεί. Hristos nu va mai fi acolo.
Σας είπα ένα από τα βασικά που θα συμβούν τότε. Θα πρέπει τότε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Lucruri care se vor întâmpla atunci, care ne vor determina să părăsim biserica. Τώρα όμως, Acum însă, ο Σατανάς έχει τρία πράγματα να μας κάνει. Satana vrea să ne facă trei lucruri. Πρώτον, Primul, να γεμίσει το σώμα μας să umple trupul nostru με νανοσωματίδια, cu nanoparticole, τα οποία care θα τα παίρνουμε μέσα από αυτά που θα τρώμε και θα πίνουμε. le vom lua înăuntru nostru din ceea ce vom bea, ceea ce vom mânca Και από τον αέρα που θα αναπνέουμε. și de la aerul care îl vom respira. Θα μπαίνουν μέσα μας, όπως έχουν οι πέτρες, ο ασβέστης, τα διάφορα υλικά, πριν φτιάξουμε ένα κτίριο. Cum intră cimentul atunci Πέτρες, τσιμεντόλοι θα μένουν. când construim o clădire. Και αυτά μέσα έχουν τη δύναμη, Înăuntru nostru vor avea puterea, θα είναι προγραμματισμένα νανοσωματίδια με τεχνητή νοημοσύνη, pentru că vor fi programate prin inteligență artificială. όταν θα μπαίνουν μέσα μας, Atunci când vor intra înăuntru nostru, να αρχίσουν να συναρμολογούνται μοναχά τους. să înceapă să se auto-ansambleze de la ele însă. Και τότε Atunci θα γίνει το σώμα μας va deveni trupul nostru ένα τέτοιο κινητό. un astfel de telefon mobil. Μόνο που δεν θα είναι έτσι πλέον το κινητό, Nu va mai fi un astfel de mobil, αλλά θα είναι μέσα μας. dar va fi înăuntru nostru. Μετά, Mai apoi, με κάτι ειδικό που θα μας βάλουν να το πάρουμε με το ζόρι, cu fiecare lucru pe care ne vor θα forța, μας δώσουν τον αριθμό SIM που έχει ένα κινητό. ne va da un număr, un SIM care îl are fiecare telefon. Τα κινητά αυτά θα καταργηθούν. Aceste telefoane mobile se vor desfința. Το ίντερνετ όπως το ξέρετε θα καταργηθεί. Internetul, așa cum îl știm, se va desfința. Ένα καινούριο ίντερνετ θα έρθει Un nou internet, un nou tip de internet va veni, με δορυφόρους υψηλής τεχνολογίας. cu sateliți și tehnologii foarte înalte. Και τότε ο σύνδεσμος Atunci legăturile θα γίνεται πλέον μόνο με τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τους δορυφόρους. se vor face prin intermediul inteligenței artificiale cu sateliți care vor controla de deasupra. Δεν θα εξαρτώμαστε ούτε από μπαταρίες, Nu vom mai avea nevoie de baterii ούτε από τόσο απλά κινητά. sau de telefoane mobile. Ο αριθμός που θα έχουμε μέσα μας Numărul îl vom avea înăuntru nostru. θα συνδέεται απευθείας με τους δορυφόρους. Va lua legătura direct cu sateliții Και δεν θα μπορείς να κρυφτείς πουθενά. și nu poți să te ascunzi nicăieri. Όμως, Însă, λέει ο Ιησούς, spune Iisus, τα παιδιά που θα με αγαπούν πολύ, copiii care mă vor iubi mult, η αγάπη αυτή που θα έχει η καρδιά τους για μένα, dragostea aceasta pe care va avea inima lor față de mine, θα γίνεται αντιραντάρ στους δορυφόρους. va crea un fel de antiradar față de sateliți. Και δεν θα μπορούν οι δορυφόροι να μας εντοπίσουν. Și nu vor putea sateliții să ne repereze. Εκεί που θα είμαστε, Acolo unde vom fi, δεν θα βλέπουν τίποτα. nu vor vedea nimic sateliții. Και για το φαγητό, Iar despre mâncare, θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν όλα τα ζώα vor încerca să omoare toate animalele που μας δίνουν τώρα την τροφή. care ne dau acum mâncare, Για να μας αναγκάσουν να παίρνουμε κρέας μέσα από εργοστάσια. ca să ne forțeze să cumpărăm și să mâncăm carne fabricată de ei. Θα γίνουν πολύ αυστηροί και στις κότες. Vor fi vor elimina până și găinile Και στα κοτόπουλα. și puii, Με τα αυγάκια. Με τα αυγά. ouăle. Δεν θα έχουμε αυγά. Nu să mai existe ouă. Και επειδή δεν θα το καταφέρουν τελείως, Pentru că nu vor reuși cu desăvârșire, θα μας αναγκάσουν να κάνουμε ενέσεις στα κοτόπουλα. vor fi forțați să facă vaccinul și la pui, Για να μας επιτρέπουν να έχουμε κοτόπουλα.
ca să ne permită και το αυγό πλέον θα είναι μολυσμένο să avem accesul la carne de pui, από αυτό που πρέπει να πάρουμε μέσα μας. dar vor fi spurcate și infectate cu lucrurile pe care vor să le introducă înăuntru nostru. Το πιο μεγάλο πρόβλημα θα είναι το νερό. Cea mai mare problemă va fi apa. Όταν ήμουν στην Ιεραποστολή στην Αφρική, Când am făcut misiune în Africa, είπε ότι δεν θα έχετε νερό, παιδί μου. mi-a spus Domnul, nu o să mai ai apă, copilul meu. Και σκεφτόμουν, σαν τι θα γίνει. Cum se va întâmpla asta, Doamne? Φοβήθηκα, γιατί το νερό είναι η βάση της ζωής. M-am înfricoșat pentru că apa este temelia vieții. Θα πούνε ότι το νερό είναι μολυσμένο και πρέπει να ρίξουμε φάρμακα μέσα. Vă spune că apa este spurcată și trebuie să punem medicamente înăuntru ei. Όπως τώρα, ρίχνουνε χλώριο μέσα. Cum fac acum și ca clor în apele care sunt la iubetă. Γι' αυτό De aceea, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. trebuie să ne semnăm cu semnul Sfintei Cruci. Όταν θα πιούμε νερό. Atunci când Θα το σταυρώνουμε έτσι. să facem semnul Sfintei Cruci. Και μετά θα πίνουμε. După aceea să bem. Από τώρα όμως λέει πρέπει να το μάθετε. De astăzi trebuie să faceți lucrul acesta. Θα σταυρώνετε Să vă faceți semnul το σώμα σας asupra trupului. για αυτό που θα αναπνέετε. Pentru să vă apere de ceea ce veți respira din aer. Τώρα λέει ο σταυρός που θα κάνετε θα έχει άλλη δύναμη. Acum crucea pe care o veți face va avea altă putere. Θα δώσω πολύ δύναμη στο σύμβολο αυτό όσοι το πιστεύουν και το κάνουν. Voi da mare putere acestui semn și tuturor celor care cred în ea. Ώστε όσοι το κάνουν, Încât toți cei care îl vor face, όταν θα βάζουν τα τρία δάχτυλα στο μέτωπό τους εδώ, când vor pune cele 3 degete la frunte, που είμαι εγώ ο τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, Υιός και το Υιό Πνεύμα, ένας Θεός, care este unul Dumnezeu θα întreg, αγιάζω το νου τους, εδώ, va sfinți mintea, να μην μπορούν να επεμβαίνουν και να σας αλλάζουν τις σκέψεις. ca să nu poată să pătrundă și să ne controleze gândurile. Όταν το βάζετε εδώ, το σύμβολο, Când vom pune mâna pe θα αγιάζω όλα αυτά τα μέρη să vă sfinți toate aceste locuri, που έχουν σχέση με την ύπαρξή σας, με τη ζωή σας, την ηλική aceste ζωή. părți ale corpului care au legătură cu existența noastră. Με ό,τι θα τρώτε και θα πίνετε και θα βάζετε στη κοιλιά σας. Tot ceea ce vom bea și vom mânca și vom băga în stomac. Με αυτό θα αγιάζω το νου σας. Να μην μπορούν να σας ελέγχουν. Deci la frunte se va sfinți mintea Θα σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. ca să nu poată să ne controleze. Θα αγιάσω, λέει, την κοιλιά σας με αυτά που θα τρώτε για να μην αρρωσταίνετε. Se va sfinți stomacul pentru ca să nu ne îmbolnăvim de la ceea ce vom mânca și vom bea. Θα αγιάζω, λέγει, τα πλευρά σας. Se va sfinți Όλες τις δραστηριότητες της ζωής σας. părțile laterale ale Που είναι απαραίτητες. ca să vă protejeze de toate cele rele ale vieții, Για να μην μπορεί ο σατανάς να σας πειράξει. ca să nu poată satana să vă ispitească Και θα αγιάζω, λέγει, την δύναμή σας. și se vor sfinți puterile tale Για να μην μπορεί να σας πειράζει εύκολα, να έχετε δύναμη να πολεμάτε. ca să aveți putere să luptați împotriva ispitelor diavolului. Γι' αυτό σας συγκεντεύω, παιδιά μου. De aceea vă rog, Όταν θα βάζετε το χέρι σας εδώ, când vă spune cele 3 degete, να αφήνετε το μυαλό σας να μ' αγαπάει με όλη τη δύναμή του. să lăsați mintea să iubească pe Dumnezeu cu toată puterea ei. Όταν θα βάζετε το χέρι σας εδώ, Când veți pune στην mâna κοιλιά, la pântece, να μου ζητάτε να ευλογήσω το φαγητό και το νερό, οτιδήποτε θα τρώτε και θα πίνετε. să-mi cere să binecuvintez mâncarea și băutura, orice ce veți consuma. Όταν θα βάζετε το χέρι σας εδώ στα δεξιά, Când veți pune mâna de-a dreapta, να μου ζητάτε να ευλογήσω κάθε έργο που θα κάνετε. să-mi cereți să binecuvintez fiecare lucrare pe care o săvârșiți. Αλλά από εσάς ζητάω να συγχωρείτε τους άλλους συνανθρώπους σας. Dar eu de la voi cer să iertați pe aproapele vostru. Και όταν θα βάζετε το χέρι σας εδώ αριστερά, Când veți pune mâna de-a stânga, να φοβάστε τη δύναμη του σατανά επειδή είσαστε αδύναμοι. să se înfricoșeze, Και να μου λέτε, ρίσε μας, σώσε μας πατέρα μου από τον σατανά. să se înfricoșeze satana de puterea voastră și să strigați, mântuiește-mă, salvează-mă, Doamne. de puterea Καταλάβατε? ta. Înțelegeți? Εγώ θα είμαι μαζί με όλα μου τα παιδιά, λέει ο Ιησούς. Eu vreau să am Με όλα μου τα παιδιά. toți copiii mei să am. Είσαστε τα τριαντάφυλλά μου, είσαστε οι κρίνοι μου, είσαστε οι επίγειοι μου άγγελοι, είσαστε τα παιδιά μου.
Τι άλλο θέλετε να σας πω για να σας αποδείξω ότι σας λατρεύω σαν πατέρα, σαν μάνα. Ce vreți să vă mărturisesc ca să vă încredințez că vă iubesc ca părinte și ca mamă? Sunteți îngerii mei, sunteți copiii mei, sunteți cea mai de preț. Τον ίδιο μου το γιο θυσίασα για να σας πω πόσο σας αγαπώ. Însuși pe fiul meu l-am răstignit, l-am jertfit pe cruce ca să vă Και τι σας ζητάω? cât de mult vă iubesc. Τι σας ζητάω? Μόνο ένα πράγμα. Ce-mi cer de la voi? Nu un singur lucru. Να με εμπιστευτείτε Ce să vă încredeți και να υπακούτε αυτά που εγώ θα σας λέω. Και όχι αυτά που με πονηριά σε λίγο ο Σατανάς μέσα από πλανεμένους ηγέτες θα σας λέει. să ascultați de ceea ce vă spun eu și să nu ascultați de cuvintele înșelătoare ale cărmuitorilor înșelați care caută să vă ducă pe căi greșite. Θα ήθελα πολλά να σας πω, αλλά Aș vrea să vă spun, dar νιώθω τώρα ότι κουραστήκατε. simt că ați obosit. Αν και δεν φαίνεστε κουρασμένοι, Deși αλλά όμως nu păreți obosiți, νομίζω ότι όλα αυτά θα σας βοηθήσουν dar cred că να κάνουμε μια καινούργια αρχή. ceea ce v-am spus o să vă ajute să facem un început. Μια παράκληση θα σας κάνω. Dar o singură dorință vreau să Είναι σωστό ένα παιδί να προσεύχεται για τον πατέρα του και τη μάνα του? Este bine ca un copil să se roage pentru părintele lui și maica lui? Το βλέπετε λογικό, είναι σωστό? O vedeți logic și drept? Πρέπει ένα παιδί να προσεύχεται για τη μαμά του και τον παπά του? Trebuie ca un copil să se roage pentru mama lui și tatălui? Ναι ή όχι? Da sau nu? Ναι ή όχι? Ne. Τότε, Atunci, επειδή η πίστη μας credința noastră στηρίζεται στη Θεία Λειτουργία, se întemeiază pe Sfânta Liturghie, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, pe trupul și sângele lui Hristos, το οποίο γίνεται από τους ιερείς, care se întâmplă cu ajutorul preoților, με το Άγιο Πνεύμα που κατεβαίνει βέβαια. Duhul Sfânt care se coboară la rugăciunea lor, Γίνεται με την ευχή των αρχιερέων που δίνουν στους ιερείς. se întâmplă cu rugăciunile arhiereilor. Πέστε μου, Spuneți-mi, δεν είναι έξυπνο ο Σατανάς να πολεμήσει πρώτα τους δεσποτάδες και μετά όλους τους άλλους? nu este șiret, înțelept Satana ca să-i războiască în primul rând pe arhierei și pe preoți. Άμα ο Σατανάς χτυπήσει τη μάνα και τον πατέρα, Dacă Satana lovește în mamă și în tată, το παιδί δεν θα έχει πια κανένα να τον προστατεύσει. copilul nu va mai avea cine să... Αν χτυπήσει τους αρχιερείς και τους ιερείς ο Σατανάς, Dacă lovește în preoți și în arhierei, Satana... τότε ποιος θα μας κάνει τη Θεία Λειτουργία? Atunci cine ne va mai face Sfânta Liturghie? Καταλαβαίνετε ότι από σήμερα Înțelegeți? το ζητάει ο Ιησούς από όλους μας. Iisus cere de la noi toți, Από όλους μας. de la noi toți, Κάθε μέρα θα λέμε στην προσευχή μας. în fiecare zi să spunem în rugăciunea noastră, Ουράνιε μας Πατέρα, Tatăl nostru Ceresc, φύλαξε, σώσε, προστάτεψε păzește, ocrotește τους ευσεβείς αρχιερείς και ιερείς μας. pe drept credincioși și arhierei și preoți. Προστάτεψε τους ευσεβείς αρχιερείς και ιερείς μας. Păzește pe drept slăvitorii, arhierei și preoți ai noștri. Όποιος λέει θα το κάνει, Cine o va face, εγώ θα τον ευλογώ. eu o să-l binecuvintez. Πάρα πολύ. Foarte mult. Τι λέτε, θα το κάνουμε? Ce ziceți? Θα προσευχόμαστε από σήμερα για αυτούς. O să facem începând Ε? de astăzi. Πέστε μου, θέλω να το ακούσω δυνατά. Vreau să mă aud tare. Convingere. Αλίμονο Vai de cel care, την εποχή εκείνη vai de perioada aceea, που μου έδειξε ο Θεός ότι δεν θα υπάρχουν ιερείς. care mi-a arătat Dumnezeu, Και φοβήθηκα. de care m-am înfricoșat. Δεν θα υπάρχουν ιερείς για να λειτουργήσουν, λέει. Nu vor exista preoți care să facă Sfânta Liturghie. Δεν θα υπάρχουν ιερείς για να μιλήσουν τον λόγο μου. Nu vor exista preoți care să împărtășească cuvântul meu. Και τότε ο Σατανάς Și atunci Satana θα πολεμήσει πολύ σκληρά την Εκκλησία μου για να την καταστρέψει. va lovi foarte puternic biserica ca să o distrugă în totalitate. Όμως τα φταίνανε και τα παιδιά μου, Însă copiii mei, γιατί δεν κατάλαβαν τους κινδύνους που περνούν οι αρχιερείς και οι ιερείς. n-au înțeles primejdile pe care trec arhiereii și Και δεν προσεύχονται για αυτούς. și nu se roagă pentru ei, Σας συγκεντεύω. vă rog, vă implor, Από σήμερα θα προσεύχεστε de astăzi să vă rugați, έτσι είπε σε μένα. Θα προσεύχεσαι κάθε μέρα, παιδί μου, să vă
για τους ευσεβείς αρχιερείς και ιερείς. Să vă rugați în fiecare zi pentru drept slăbitorii, arhierei și preoți. Să-i păzească Dumnezeu. Και μου έδειξε να καταλάβω τι θα συμβεί όταν δεν θα προσέχονται οι άνθρωποι και δεν θα υπάρχουν ιερείς και αρχιερείς. Pentru că dacă Dumnezeu mi-a dat să înțeleg că dacă nu ne vom ruga, nu o să mai existe preoți și Θα arhierei. ταξιδεύουν οι άνθρωποι μακριά για να βρουν ένα ευσεβή αρχιερέα και ιερέα να μεταλάβουν, λέει. Vor face călătorii lungi de sute de kilometri ca să găsească un preot sau arhiereu. Σαν το νερό. Să primească Sfânta Το Împărtășanie. καλό νερό που θα λείψει La fel cu apa care va lipsi. και θα φεύγουν πλήθος άνθρωποι από το ένα μέρος για να πάνε σε ένα άλλο για να βρουν νερό. Și oamenii vor călători dintr-o parte într-alta a pământului ca să găsească un pic de apă. Και μια ερήμωση θα ξαπλωθεί παντού στη γη. Și un întreg deșert se va răspândi pe întregul pământ. Δεν θέλω σήμερα να σας στενοχωρήσω, να σας κουράσω, να Nu σας vreau πληγώσω. să vă supăr, să vă mulțumesc, să vă împovărez. Την imέρα εκείνη που ο Θεός În ziua θα aceea, επιτρέψει στη φύση Dumnezeu va permite firii να επαναστατήσει. să se răzvrătească. Δεν είναι η ώρα αυτό, να τα πούμε σήμερα. Nu este clipa, însă momentul să Το μόνο που θέλει σήμερα είναι μονάχα Singurul care dorește Dumnezeu acum, να ανανεώσουμε σήμερα εδώ την πίστη και την αγάπη μας στον Ιησού Χριστό. să reînnoim credința și dragostea noastră față de Dumnezeu. Και να το λέμε, εσύ Ιησού μου θα είσαι ο βασιλιάς της καρδιάς Să μας. spunem, Tu, Iisus, ești împăratul, Εσύ θα είσαι η αγάπη μας. Tu ești iubirea mea, Εσύ θα είσαι η ελπίδα μας. Tu ești dragostea mea. Εσύ να προστατεύεις το μυαλό μας. Tu să păzești mintea mea, Να προστατεύεις την καρδιά Tu μας. să păzești inima mea, Εσύ να προστατεύεις τη ζωή μας. Tu să păzești viața, Το σώμα και την ψυχή μας. trupul și Να sufletul, προστατεύεις τα παιδιά μας. să păzești copiii noștri. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σας αγαπώ και σας ευλογώ. Din adâncul inimii mele vă iubesc și vă binecuvintez. Amin, amin, amin. Θέλω να μου ψάνετε εκείνο το ωραίο λόγιο στο Θεό. Έλα. Haideți să cântăm împreună Sfinte Dumnezeule, ne roagă Părinte. Cântăm, Părinte, în seara aceasta minunată, care Părintele Elpide a ajuns aici, în țara morților, venind de departe, într-o insulă, insula Rhodos din Grecia,
Așa a rânduit Dumnezeu. Să știți că eu nu știu cum să-i mulțumesc. Mi-a dat Dumnezeu atâtea bucurii. Familie cu copii și în scurt timp bunicuțe. Doamne ajută! O parohie cu oameni minunați, care ascultă cuvântul pe care îl împărtășesc, cuvântul lui Dumnezeu. Și vin cu drag la împărtășire. Multe daruri pe care le-am primit și binecuvântări, cum este și această zi minunată, în care Sfinția voastră sunteți în mijlocul acestor oameni minunați care vă iubesc, Zagapo, Zoim, Sofia. Am învățat câteva cuvinte în această seară minunată și cred că Părintele a pus ceva cu totul și cu totul deosebit în inima noastră. Știți ce? Hristos a înviat! Hristos a înviat!